obe won tuma sira mo hema ta de chin Friday days na semisi ade chin Friday no na oba hobiem nti de ono na bibia na wo so nti nese for kada ko nkyere no kanjira akora no sha 9 months akola wa kyere na wazin botum do musu nya hoden botum ahwen nti the hospital wo mo na MP ni no o seniska or support medicine na me wondo no hwe mo wono le ska na aso am say ska most 2000 aso no say na say na smart mo because mo ntom kura nti ayene da anapa no ba no ska na aso bi crane wo kura nti de wo ne da mo ni nsu na nizi mo hwe sha edubia so ni wo wore wom broni be kan Wednesday and as a Wednesday kumase for be kan odi yemfa no nto ho mema wakwa ba ena de menye easy o me se pese na mana akire me Queen Sabida brother banka was say me say ya mema wakwa ba ma watena se emma wa ha baby a wotse me ni free bia me din ade nana ya Owusuaa Bempah frame me the over frame bia me jesu na emum ya ne kini de men frame me menje wo so ya bai na ye ba be somu unim sa wote kwenkwen na kwenkwen ni we aha aya dawro ni abo na sawoti konkoya na trafa samaba aya dawro ni abo na sawoti konkoya na trafa samaba asamun so de na bia bankasa entitan wuchuku makase se ebrane so sei na se wo de won sabe kan wo TV no anasa o radio no a na ye volume nko a se wo beti ni yie eno nko a enti me ne maboafo ya betina se enti no ai ye ba be sommo ye be sommo ena me piesie na ba mafo so ade ahye me ko maje piesie chenchire nche we dey piesie ababa piesie tago pa papa mama mu akwa ba am say at times so can papa obi nim papa Reverend Sia obi anim sa papa me ne no fie ha ye Reverend Sia Apai Life obi wa na nko anu otokona do the road is already clear papa now no shaking at all. Hey, papa na coming. How are you, Reverend? I'm fine. You are looking good. Oh, by grace of God. Oh, we thank God. Who made your dress? Oh, I have a guy in my side. Okay. That person, made my dress for me. Wow, that's fantastic. It really look nice on you. Okay. It's very nice. Fanta Bruta. Very classy. Fanta Bruta. Otomose. Fantastic. Etumuru. It's very nice. Etomoda. Papa, how are you doing? Oh, I'm fine. We thank God. Okay. All right. Mama. Yes, love. So what say you? Won't see. Me why efe efata me Eda form ujinemu. Sawo Papa. Fashionista. Ash. Yeah. Is your mother a fashionista? You can say that again. Mama na bomu to say. Arade eda so ekuraye. Wa hu ye mobo. Ye boy adwuma. Ye kaja sum. Ai. Ye de nyame ase. Ye ba besum. Ti obi bia watena se bia me ne maboafo ya time chiku ya tena se ye ba besum mo adwoa fati peggy ne yi na bena se vandam de adwoa na ho te say nana ya irade gu so hwe ye meduku na na se wode na mpa cho de otoma me na so se me mama so me fan kata so ntim de kata halfway do your friend say we share that bodam. Oh, okay. Hey mama oya ma show on the top was e fan share that bodam obo minim ho hwe me pa cho to no he me pe bio minim ho hwe makra ni pa be na ode asem na eto me so mama me nam na me hia bia me to bia bro em de kwa yi
Sir, nka open ntem. Memeneda. Eni afeja baba we obepe bia ma. Sima bisano. Feedback. Eso nkoto bi kura. We no senke ye Queen Sabi mu time, kuma wu time na. Ki ebe friend Shwalenge case. This is the Shwalenge case. Feedback. Anra ye bo modia epe baby ema abrante ne daye. Siesie no kama ekura no sene ebe ya nke nei no sene ye ka se ye bema oba no case kama no so aba be cheche na semunu minim Shwalenge ti yenji feedback ewo nana ho nana bila kan nana yes darling yes sene ya hwefo mo ahwe TV hu yewura na nra ne no edi djuma no free cape coast na bae nyame anim ne enura oba wa mfre wa nkra obia se no no aka na sam no se odwane free hospital no de bae nti wona nya kwan tie no mo ehwe wonu TV no ebe ka ya ye friend yire no ne kasa ye emekuku wie se ye be hwe nanim enne ogitumu na oka se sika ne ho na ye se ye be sende bia ma no nti enwumra nim ho no na ye diskama ye driver ba ko se onko sende ma no nti onne ne kunu no e kasa no be ma no e ka kire driver ne se oba no network no use na phone no use no chip no o de ka wo so ti o send this kan to so a ombeti ti na se e frɛ oba no no pe number e ma yen ne de sika no to so ma no oyi na o de ba driver no frɛ be 12 times wa amfa e no frɛ me ka chem say e na esi na me anso me sha se me frɛ oba no me frɛ ne be 4 times wa amfa ti ano pay me ba ye na omo ka kire me say oba no mo saka no akire na ne okan ne say ono de omma send reason na saying reason how they ema ye no say yen ye de no na oba ya ma police achi no oh enti omma afi nkra osade to ato ne say yen mum ye pa ye mra me hia one na busuafo for say watwe obi hwa no enti nia ye kan na emra dru say ye krokro obi a wadi bonefo sem sei emra na dru sa nana enti ye de betimi aye ya ma brante ne ba bia da ya ko han hotel na da ma de achi enu na oba na enu asem say empo bra ne abrante atia no e kasa no woni diye wo hwesa brante wutin so waye ha ya ma no sika mo de to aduane ono ape so to di ma no to no to di ye oda ma de achi sesi entimi nkoso ne ntina ha biu oba no onu no opira ba ma no no wi ono asa akọpa ebesia edi ekes kama so mra metena ha no nsire sika no mfamra bas wote cape coast twen sika dia me ka kire no nse asifom bisia na oboy na eneka de betimi aye no sa brante no ye be pede odi be free ha no odi akodru cape coast edi ama no no odi akọ ti se omu kodru ho wi a omienu nkomutiri ne kwamfa so betimi anyum sika akoti omu be no omu konkotua oba na enu asem ne yo ye bi enhye nkuran ana obi nso so etima hwese ho so bi oboa nti na ne akwakosie no na me gina we so na masere metiefo akoma fm akoma mu nsem metiefo ne ahwefo se wo how bi na wo pese wo de ba ha na yesika semu a wanka satena se ne sese wo ho se sadi ya me de kwa kopa sika yi me kwa ye beso mu ana ebio se me ena mete ho no bi aba so wo sa ha we ntimi man sika de be ma no ana ebio ye hu se sebe ha na ete no ha nya IMF omu asoye e ya hwefo ene etiefo adawroma ne duru die din a yesere wo mu no madum yen enti ansana baba no hu se ade na ode ba no e ade a edi esefata se obi esombi ebua wo enya bibia na ma ho so na ode aba ti se oba na ya nsomu a enya trimode nya bua paye ne mom wasem no enkari wait ye ni sika ni bi da ho obi anim so obi ma usika ye mo foto nto ha aye de bua manfo enti hwa asem na ade ba ni yie ne se wo firi hin na eba na unika iska wa ha se wa bobi se 100 series so won famra odim se oba ha no a obenya bi di asan akọ enti ebesre se o de asem oba na esika asem a di kan dwen hu yie hu se ne yeti ne se oba na ya nsomu a ankoba se oba ye bi a ebotri modi ana se ye mpawasem nti
yenim obi ene apobi asem achen obi ne mo asem na wo de ba no ene ehwe ho ne de ato atiefu anim ye atiefu nso mo wo no mo so so yemu ne de aboa yenua ba Linda Frimpong sene na no obegina ha ya ye de chamanfo binim ate ne ho asem binim ho no enye obi anso na ehu no nti na no fia de atwa mu no wo mu hu no na omuma no kotwa x-ray BM se na de CT scan ye nti utwa na pena me ne konfono chipiaro owura kwa Frimpong kasa ese yenua ba no wo bre date ma hye abaya no ewa akiri nti one doctor nkasa ma me ampa nso one doctor Dali ekasa on ye general surgery penny ohwe wonso nti papa ne so ye ma ne mra nti na no dwada no yenua ba no ekoye picture na da so no ha na da so no okay ade na hono ne to ti say kura de akese echi ayekese e say atenase de kura de wonka ho bi mu ntimi ntenase kura na no ka de koye o de akiri nti doctor na nkasa kohwe na no dwada no say yes sister wo Bempah nti doctor na say they say no the last say your person say oso betwa ne to enwoma ne kakra no de aye lab bi na amano nyina so anasa ade a because obey surgery no ebia nim se tokro beda ba bia so kata ho se ne be yo ntiro so be hia so ye lab bi won to enwoma ne mu ansa ti ambo efiada ene wo kwa akotwa sa ne to no mo aye sa lab no ti fiada doctor no be my data anka support ya obey yad ne fu nim se bia okoso so ne se dana no obegina so na wa ya aman so a ye tiefo ne ahwefo dawroma ntubo kakro mo aye no edafutuo mu aya ye twen de doctor ebeka so obegie no ne de Akoma no yenim se de oho no se beso se nso ne mo de ba no lab ahodo asi ye bia ya ye scan bia asi twa bia ye twa se scan no a bia ne de akada ho a twen enti se bia wo so a wo hwe ne se ka Akoma se bia onso ba bua kakra ketua bia nso wodim se ye hwe fon so no ana no ya no obi asende 1 peso. Oh. 0.001. Ba ye ni so sanse Bible say the order for nsem ena odema. Enyim se so wo kese anko de beba. E bi nso a ne nsanso so no wo bo na kokko prayer no ena pia tumu. E bia na wo send 100. So hu. Enti no ye besre se ketua bi e beka Akoma bia opeso de so so bia no. Ofafa number ne tuja. Mo am hwe TV no number no ego so 0530507849. Okay. 0530507849. Na nyame eya adom ne bre no so a yetimi akohwe ne yeye firi ho kama ne nuaba no so nya asomdwie ne ye hwede se ohaw na owom sesi a no empo doctor yema no wi a yenim bre a obetim di ahya asira ye adwuma enti no se di freezer bi ne benya ma no se table bi na ebo si ne fie anim no de aton tofi o bibi kitua bi obetimi aso mo ayi kakrakra na odidi ho na ye hwe se nyame bona after surgery no onya no nkwan na ho den a ya ye no so de attachre de ama no yemnua ba bi fresh ya ye ma feedback na ya de ehia pa na ohwe ye pa na ni so je ho pa ani nti na ma awiei kakra ewo ho no ye de abre tiefo yemnua ba no so a wo de bank ka no na wa frɛ me be 5 times me fa ye asem ne se nyame adum se amanfo adawro me nya be 1400 nisika ne 4756 Ghana cedis almost 5000 yenyemu 1004 enti ewiei me ne owura na odi nanim je loan no ye loan ho mama no be kasa na ya sende 1004 na man nyambo ochina no so ye receipt e de asende amaye na afedi aka na hwekwan fa so a ye best spread no. Okay nana ye be dase ne feedback a wode ebreye nana bila kantanka eye chief producer awo Akoma mu Nsem ena ye ne no etwetwe enkomo no etiefo ai matari eye wo fe na wani je ho de we si fata mi meti wonti hu ni yie na emuma ya oba ye page ni so oba hu se metwa full picture no ato ho eye ye sister fefefe bi a o wa kra ye friend ni Glow by Juicy Autumn Fabrics nyame anim ne fabrics efe pa ehyewa very unique e ma wo looky classy enti Glow by Juicy na wamma mawie me ho ayefe kama Glow by Juicy number 05571566652 055715665
Number 8 asa abroso. 055715652 055715652 so ena me makeup no eno so Flora 0247814055 omo ena aka omo ho abom ama me ho ayefe saa no enti no ewie yi eho na ma ho ofe nyina afri meda wase afei time chuku na eyire wonsam na yire wasum yi wasum na ye ni enkomo mami memo akwaba ya me de pacho din pacho me de obekua pacho bra wanim kakra ana na mic no timika segum fefe what's what they say pacho me de obekua ekua rasta kan ho ana ekua rasta ekua na ofri yimfa na ato ami pacho me fi akra na bai ofri akra aso me pacho me wo kaneshi pacho kaneshi akra eho pacho na wie da na do afri kaneshi abeto ami waskwa pacho me ku na ebu me kwase na ama me de na ba pacho say me ku ebu me kwase na ama me de na ba pacho yentie mu yo me pacho 2022 na me share Bempah bi ye fe ni Aaron oh yeah praise before catechist ewo oboase esu oye den oh yeah praise before catechist ewo oboase praise be mpacha na me share no de awaresem to manim na me ka che ni se me kunu afimu ma nkwala agbe mi so nti no me nya madwen se me den me ware sisi eno ye se ne yire ja no na nkwala agu ne so ateti owo mu no enya agro nti osere me nyintum na menene ye ntina already no na medical ni na date abesin past 20 something years ma ko ware mo no so aware nti me de me kai kra so wo me nama nti ofre me kra na me kai ne pakro na o chechram na me so Aaron ete wo nka che na osi na mate se wo kuna afimu be ye embre bi abese na me so nokre nti opemi aware na me so sa opemi aware dia ene me do beko mabusua ho na wakoda ho edi akire mabusua na so oni problem onu kra because of na sofu die nti no on twempra na me yese mehu bi pen ansa me ne beko me mabusua no chi se onu so de me ko no na busua ho na me ko confirm fi abusua no se ampa o wo yire ana oni yire ana ne yire ni na gya ya ampa ansa na me de na ko me family ho no so oni problem ti oso me sa e de me ko ne sisters wo Kasoa Millennium City no de me ko so de me ko no de me ko chia ne sisters no e na say oba a wahia na opese o ware ni but one me kan no me nya trust bia ma no ti no me se me pese me be hu ni family e na ne nuan mo yes o eye nokre na ware na agu be 3 years ni no maka ma so mpenifu aka oba ne se on ware biom mo nkumafo no kura tu anamo akọ o se on ware biom nti se omu nuan na hia me no so se obe ware me dia eya asamba omu nyina omu gitum na me se papa se me no betina na akirei wo san so kofa wo yire a mempene o se o obe kuya ni oba di aye me ye de na masa kofa me yire enti no gitum na oba no mpo wagu ni hwani masa nya de obetimi mpo aye den aba okay enti no gitum na me no ye den enti na me se me hu bi pen madam fu bi one ne kunu yes a okoye na okofa oba fu no oba ne ba no wajai fufuro na akosa akofa na ire enti se wo ma na sisa me fa wo hu nye den enchew ana o se oba akua me ntimi nye sa ne sister na ye fe ne ogreme wane na ma ena ne nua ba ku na o se yawo watini a sister no oka o se o sister me ntimi nye sa na ni ayade agye me no ababa we na me hu na makoma aye den ato me yem enti no me nya ne basabasa na me siwo se waka saade amate me pese mesa no wetu anamo asan akọ
o papa mo ankasa wo na masa confirm every one sana me no ayede atena na oka jem say ne papa ne we free mu dada na emo no na busua pani e wo ho ene nia odi ni maami ade nso ye den e wo ho na me say okay ene ye nkoi nti no oni mitu anamon eba asin breku e de me be kire na busua pani ene ne maami nua no say we hia me no pese o ware me ena ne maami nua no na busua pani bi say ani say we are sure say wo ware agba we ya wo yire dada no san ko fa ne biom o si da bi na oba wagu mani maase aka nsem bebre a kire me de wo de me snap asan abeto amane mu wo fi ama wo be didi mu nyina atem ha mu de me ye de na masa ye de akọware no nti mu nko ja me na me ye de me nko hu oba yi abusuafo ana mene no yesa ye de ye konkran ti ye konkran ni 2 weeks pepepe ana o ka kire me se minim bibi oba ne yesa no ni sika sama ye de atofom ama asori ni ntua ne ka esan se oba na mama ni bibia block nti na ma ni sika sama nye de enye na o mama ya we se bia na me bi se bibi na wanye bia mame a mame ma na enye de ha me na mso enya hwe menim se ebeba be ye na ya de ne yedi nti no me de me ni problem wo ho nti me ni tu anamo afan me ba ne nche wo bo ase na ono so aba me wo akra saa na yedi akoni abasa nti da ko me ko ne ho wo bo ase me ko di 2 weeks me ko na me kiteska me ko Spanish kan nyina wo ho mo ne scan ye de esan afi me we me mai mu kura no na maka me nye scan ye de Discussing. me ko na me kita over more than 2000 plus ye ko di scan nyina e wo bo ase na me kae enti me ye course sa na mfa enti madam fu boga bi me o ma na adwe siri miti na me friend na me say Big Joe me tu kwan na maka enti bo modi an sen me na say oh anti again na what to kwa na me say oh me be ya me rants bi wo bo ase na maka ana onu po ka say o nka no kre na ahunto na me so da bi me ko ka we a ebe ha adwen na bla no o send me 200 cedis sa 200 cedis na bla ne send me no me se sen obo asa manchi ebedu nkran a na che say investment be 90 cedis na me san so yi anu mu 100 cedis ade mo say mo njina mo fanye chop money na me de me ba me nkran nti sadana enumre na ofi asori ba enumre no no say obekua news papa bawo ti mi do kan sa no eto makoma so meye mi de minim say yesikasem no si o wonim bibi sisi a me sofu pani a owo oboase sisi a wabla mi lete ama mi akwenja say sisi a no emira ekwan abemu se metimi ayeden aware esan so oba no yakan o so onye nti no so ma brem lete se o mu mpese mekwa akotwempna na o mate se makofo baabi nti se oba ne na me peni dia me nkoye me ne ho ade na me so se ne eya asem papa ana o ka kire me se sa kwanya na ba woni ska enti no kwa be na ebefa so a obeye me ho ade na asomdwe aba na me ka kire ni so Me pa cho me ba o. Sa time na o free and crying. Eba sofo ho. Ema mo betwi sralenge na sofo ntwi. oh na yetwi Na mu twi adonko. mpachai Eno na makwa abusuan ho akwakotu nsan. there be na ye ntwi ba na minim na busuan no so eko aha Enti no that time no de na mu twi feelings. mpachai na mene no yehia Okay. Nti ho de no nye wo ho ade. there be no nye onya nye Okay, because na omunim se na yire ne besan ba na se de nti. oh me de onu ka che mi so oba no waka onye nti no ebusuafo no so agye atumi se oba no de be ma ne san bre no 4 times kra emezen san na evidence egu ebusuafi ho enti no nya de oba no be san ye den Na wa ware na ye no wedding na ye no ho ade ofie. me pacho okoye ne ho ade ofie ne tama omo fa ne catechist no na omo se onko bless oba no nti oko bless oba no wa so de won se catechist no uko bless wa so de ma omo wo pepe bi omo sign wa so de mu ba nye aha nti ba nye ko omo divorce wo Okay. nti To aso e. nti eno yes anu e na ono ka che me se ni sofu se sa divorce no ni sa oba na ye no
on man or ban nimbra no metwem wo asori eho mo na mission so ni adanse se wo metwem no nya kwanye den on worry nti mani wona no ofro ba no no de tu ne no ba ne ka che ne se ono na saa we ni hia na ono ehia no ono wakofa ne be ma one ti so ono so anya ne yiro nko worry so ono a betimi akotwem wo mission ho de a oni problem and of flare ne junior brother ba ko wo asin breku bo na mane se ade a oba no waka kire ne nie ena ne junior brother nke chen se o yere no enim gwaso ona so ogu ne wo krom ha ne nya de obetimi aba enti sa de wangasa ko mission wo ewo asin fosu na kono mu ye den omunko twasa we ne mu te ona ga chem se me man is kan me ka chen se onya abutere mame na me ba penino wanya adwuma mu kwan ya giniske bi ntini je se me twia se ska ni wiansa na metimi wo mu ebi a metimi aye den aboa no no se man is kan ofanya den o se me man is kan ofan ko twa saa na ware ewo ni mission aware no ofan ko twem na me ka kire ni se onya abutere na me ba penino ye peke no ewo soja adwuma mu ma ye de eka bi abanti ni je se me ye den me twia se ska ni wiansa na metimi aye den me wo mu ebi a me de aboa no na me pa cho ansa na obeto aso no wona ne kwa pam se anase mo ye hihye se okoja na yire anase okoye divorce a na obetu aka na enti me no yes ama de unyima no eno de den na be ma woni ne ko ware na okoja na yire a wo na wo maniska yo enti no na kwa akosan me ne ho no sa na me ka kire no ma dua nu nsem ti a kire no na me frɛ me ma me ba ko bi aya me gya adwen kire won ho na me de asem we me bo na mane sese no si no anti age menye sa mistake no so no be ma no wasi ne bu so obe ware wo dia no so no wona ware gya bi okudwale a ene ono angasa nye den onko no nye den onko gya na de e ma ne ske bia enti obe pressure me a me ka chense me ni ske bia me de ma no ana manfi no na no kodae so ne no kotwemu se wan kotwemu no wanti mi ansa nka sa asem na anye den an kire me biom enti ni fono be 3 weeks no na o ka kire me se o pese oni na busu ade ko hu mabusu afo no mu kotu metinsa enti no me nka nkire me papa mo se kwan demo a na me si o e kwan dem me frem papa na mo na o si de bi ma me frem papa na mo phone so na esa na chesa ma fa ni di anye den a ma papa na mo enti me de me foka na me nko bom papa no mama ne so mo pese e da sei omo ye den omo ba be hu abusia bra wani mame enti no ni nyina mu no oye wo hu ade no me pa twan enti e den na asi enti no sa no ni esi ni se ye ko no o ka chem se oni sika o de kwa akoye me hu ade enti me wo bosia me mo ne bosia na me si papa na wo hu oba na ko wale me a me na me sa ma osika o so na ma ni sika ko ja ware enti no o ma ni sika ko ware na me si o aware ja ne se ma fa ama no enti sa na me de me bi sa ne se na me fa ama no no so se ni amabusu afo ka so mbegin ene nnuama ye kototo na ye de akono ye nsesen na ono afa pen ena osesen nnuama ni nyina ene one na busuya lolfa wo de beba ni nyina na osese na mbisa anse nti sa nnuama ni toto ene de watwetwere o ti seska we me di seska we 2000 me de kototo sa nnuama no ensa ne nnuama na ye de ko ni nyina na aduane ayeko no ana me de kototo na ye de akona mu no me di 2000 nso ama na wo ne wo abusuafo na free obo ase no na mo de bi aba no bia na mo besa de akọ ena osi yo na o se ne sen ne seska ne ye den mame enti sika mo de koye o de koye wo hu ade ne ofie no aduane na me nyina ya miami sika ni nyina ya miami sika okay eden na asi enti ye wie ye no be ye 3 months me sa ba ne ho ene me ko no ho ba saa enti widi me free no mo ba be 2 weeks na baby amete no me fie wura ne ye se ojeda na ma ne ba nti me mpe dan ti mama me free baby ame wo no na me ko pe dan foforo na me ko tena mu na me frɛ ne se baby ame wo no me fi wo nti no omla me hwɛ baby kura me wo no ena no bae to ba obedi for 5 days
ewo baby a me call fufuro no e na okoye nti that day no ba be kono oye ko sa na me nti call na se onya call na no wepi abonten onya call na no wepi abonten na me say da ana na onya call na se onya call na no wepi abonten ba na say uye kwa uye wo edem he ya ba fit anopedia ko bia bebebia na wepi abonten me nti ase o se o eye asori call na me say okay mankasa ti anyimre na Saturday adichi Sunday so ye de na to program obeya sorry nti also ko na me ko ja an kwan mi ana me say yi mi botom lol fe na me de manu na de puewu na okoy adichi Sunday wan frɛ me Monday wan frɛ me Tuesday wan frɛ me Wednesday na me frɛ na me say na one pa na 4 days ni on frɛ me o say me pese me de asem me tu animo na me say de asem say woti say mase akofa me yire dada na de na wo beye yo mate so ma me na me nko aspi pharmaceutical ho embra me ba chese wasem na aka no nim me te ha nyina me ho me nan kokomu wo so se be ma se sika ya di ko me di ko divorce me yire dada me je wo ho wo di ama no me pesika ko ye ho ade wo di ama no mabusuafo aware ombeba wo di ama no catkis omuntua catkis ka na ewie minim catkis no mo ye Roma mo fa nche me omo te sa fathers ana omo no ye den omo te sa Pentecost elders deacon and deaconesses me so mu yiyi enuro bi sisi ha chese sisi muden o se den o enti abusuafo yenko aspi pharmaceutical honomo embra sani amidi kan ye no am say enkrofo complain say global juice number no maboti enti mpamcho number no 055 7156 652 aya matari ehye no global juicy o Accra ono na odema me number no 0557 156652 0557 156652 me bacho ladies first ana mbacho tenasi na hanye wo office ladies first e wa o chia down the fan boys fo fia ha o ba we hu omo hu ya fan boy ba ko nete ho no osa mbacho tene ye friend fresh boy Papa J to no kra de tag ne da ho papa nso nete ho no reverencia ye fresh wo fia ha ati ase maami akwaba yeah nua mpacho ma oni su yeah nua because the way I make catechis I say we do media be ha me pa wada me wie de boko de di kan ye be chia woni watiefo nyina your friend me Dr. Angela Mponsa Kodua okay me free as P Pharmaceuticals Limited pacho gentleman ya ene na me nso your friend no Jonathan Nikwe Koti me a pharmacist and the managing director of ASP Pharmaceuticals. Okay. And Jonathan, so your quality assurance manager. Okay, quality on the quality yes, products no even employees or more quality will be our safety and quality. Okay. Yeah, can ASP Pharmaceuticals are more him for ASP Pharmaceuticals ye nro drug manufacturing company ye mofudro nye bibidro inti ye raw materials ne ba na ya keka bom ne de aye nro no na afi ye de gu adwaman so ti ye nkra meton okay ye nkra nro no meton ba ye nro no okay e wo ha ye wo adjuso asaman okay kumasi ha ane Ghana ya me pacho na mo amoye nro no me pacho okay enti enro pen bisa na moye mo wo products ahodo be sen na wodwa so your products they doso because as be ya wo for over 20 years your product will be close to 20 where drama so ebi ensio ebi nso ye tablet ebi enkwala ni mpenyimfo di na
Into betimi abobo bi so a kire say bia ye nro no mojadro wom, painkillers wom, malaria nro wom, like enro ben bi sa na obi ka so bas p obenya anom anasa wo kɔ pharmacy na wate aspi pharmaceuticals nka opese oto moaduro ni bi enom hwe enduro ben bi sa na obetimi enya no wodwa so ato anom medase ye nro ni de tedem di kan bebre ye wo mojaduro ye wo de wenum ato a obetimi anom amanabo mo edidi ye wo ahotutuo edro ye wo malaria ensusu nro ye wo ayemtuo nro ni de doso nsenkofo bebrebe kai a edro ba ko a ma aspg din was aspitone aspi tony mojadro te say nso ye de bia be ka ho ye wo hematos eno nso ye mojadro ebo apemfo wayare moja swati a obetimi anom ye wo aspidine no se wenum ato ntimi ni diye eno nso so wo ho ebetimi aboa wa ma wetimi adidi kama aspimol x aspimol plus eno nso so nyina ye ahotutu aduro usisi enkofo complain say jonku be a driver for watena se a che ni sisi ye ni ya wakɔ afu bloggers no kromotena se chain drivers ai enti se obi nso sa wo ho na ho tutu a eno nso so wo ho ena ye won kra mojadro kindervite ento pesa obaye kama eno obi timeka se onom oto enkwala mojadro ma ne baba nse ni tia ye kese na akwala ne to mo a yedro ne de entisa enti eden eden shronko na wa sp pharmaceuticals mundro ho a mekogina ba bi sa me to edro se me to mo de eden nwanwaso a na sa eden shronko na wo mo de no mu chen afoforo na esese me nom mo adro wonti twi na se wo meti ase your name me pese because Jonathan ye quality assurance manager niti me pese on ya no e wo no nti da ye betimi aka ni se yenye duro no mpacho menchinchin ho tena se me no be ko yenye duro on the way doctor sit ho kama no tena se sa test e wo ho a e chese e edropa okay na ye duro no so a enye eduro a FDA any assembly okay FDA approved yes okay into from raw materials to intermediate okay and a finished production na no ye test e wo so a HSA edro no ye ufa a safe one and a too efficacious into yes na e betimi aka mo bobo nro no so nyina bra bi hye inside we friend status osimunni mema duro sronko se be ma bi oho no ma eye opede ebema mo de munye credit ba ko pay spray ni nyina munni bi munye bi adentia mema duro no usually uhia special care most of the times bema ebe ye adwuma ya started from adrenaline started from adrenaline was ye no kasa see who was stress psychological stress bi ansana no but mistakes are nkofo bebre and say they just rush no makoto say e ma no mo say e ma ne ji o musika disa ntino oteneka so to okay now pay for from ho na upramo timo men prepare me pa cho mo ye retailing any wholesale so obi pe bi atu ana so obi pe ba ko atu emu de he na mo ye pa cho ye wholesaling ni distribution all across the country into your truck vans I load omo every factory ho all across Ghana, all the system regions all the regions and your sounds was selected wholesalers were Kumasi ha your stocky omo have made an farmer omo nyina and all the and Osons all the pharmacies say what Kumasi ha no kwa obenya bi okay enti no ye nhya dan ni say aspi for shop ni enti no me pe painkiller to mekwa akoto na emum ukọ pharmacy shop bia obenya aspi enuro ato me pa so abetimi aba factory ho okay betimi aba factory ho
me pacho na mo wo branches a ebi obi person ni mu di nkomo anaso person obetu nro no a person ni mu be di nkomo fa nro tuo ho anaso penro ni bi atu a mo branches yesen your branches here too. Okay. Ye will be wo Kumasi ne will be wo Accra. Okay. Ti Kumasi na ye main branch no. Person woni enya en sawoso pa na wa bani atnase. Yesa ye nro ma other companies, small scale companies. Say bia o pese o start ye unro ba wuni machines a betimi aye capsules, aye tablets ama aye friend contract manufacturing. And also ye emma companies in Ketwa. Ho no chiremu kakra se meti he na ya Owusuaa. Me pese me ye painkiller. Me ni machine, me ni factory. Me pese as speed for eye ma me na me de mia me din toso. Moye nesa so long as say woni FDA for register yaji product na to me de obaye ho a ye betimi aye o capsules ama ye betimi aye o tablets ama o syrups nyina aye. Okay, mpacho fa mo number no to dwamaye because ho na bia na obi ye interested and asa nsem bi sabi e chen de mi bi sa wi ho and asa won so ensem a wa chirechire mu obi epe anu yie bi and nsem bi sabi e chen ye de so a number ben no betimi afre mu nti ye number no ye 055 okay 055 94 08 555 055 94 08 555 ebiom so 0244 03 53 28 0244 03 53 28 me pacho mo working days and as a day bia mo ye ejuma ye ejuma from Mondays to Fridays. Okay. Mondays to Fridays time no 8 to 5 p.m. 8 a.m. to 5 p.m. Oh, okay. Ye be da se na se na be jam amamo akono den na wo ka kire etiefo ni ahwefo nyina se metewo me de minya me para bia mare den na wo ka kire mo ana se den ti na se me kokoto mo aduro ma etiefo ni dasuo bi anase nkranhye sem bi a esese okọ na so pedru ato a obe okọ na se oto aspia ebe boa no ede nti na ese meto aspi. Okay. De di kan no metu obi afo se enye edro bia na osori ya no wanom nipa de ma wapomudin hu hia se wo hu mfa wa nye se menua bi no medro we nti no na wo so koje anu. The first thing they say, any qualified health professional in Kasa. Okay. Emfa oyare ho. Na se bia untimi nko hospital na pharmacy bi ben wa kwa hwehwe pharmacist na ni nkomo. Me how ni ti adro ben na be recommend am. No ni kan en recommend di adro ma. Na se ya spi adro nso dia me sha obo say the quality su ehun si hia yen no. Obianum ye dra wenya ho problem and say yare no egusu aka no so. Okay. Me da se pa ansa na meja won makono fa number ne san to dwama yen. Okay. Nti number no miss abosu bio 0244 03 53 28 0244 03 53 28 and 055 94 08 555 055 94 08 555 me pacho wanu di seme etwato nti aspi dro de enropa nti upe edra aspi ewo bi nko ande esese wuto aspi de no na ebeboa. Okay. Yeah, that's no ni obi achia. Ye chia aspi workers na sa any ye CEO. Okay. Boni dien. Your friend no Madam Mary Amponsa. Okay. Di Madam Mary ye chia o wie baby a wo bi ampacho na so wo bi abechia no. Badi ka achia no mechia mikuno. Time no yadom. Yeah, where the what is Patus Akoma? Cause Patus Akoma down so. When you're broken heart. Kafra. You ever done my CB breed? That's I hope say you ever science so Asia.
Spatus. Now go school do say have a doctor. Ebusiafo Aspi Pharmaceuticals ena yene omo acheche nkomo enro papa de me am no mo mejedro na say am yare ye menum bia Kwen Sabinie menua ba betena se na ye entoa nkomo no so betena se na ye entoa nkomo no so for Akoma mu Nsem ye entoa catkis nkomo no so na nkomo no eye me de menua ba kai ba bia de si ye o se ofreo okoye no ofreo ena obisa wo say enti wote sa wakofa ne yere dada no a obeye den mpacho to aso free ho mame enti that day Wednesday na me friend no na o cancer no na me say ade concert bi na wi ya na say me na wo ken o gina phone so na say me de te wo hwe na me so de te na me say me de nka ma strong one wo busu afo anim say me tis was akwa fa o yere na me mpene ene ebeda ne mojasem ti o ka kire na so ko so abeware me ka kire no na wo sister ne mu nyina ya awe am o sister wo ba obo ase ono so ya awe enti no sa asem ne de yi frame o gina phone so na o say me de tell na me say ne wa wai ene ne yesere na yitwa so adechi me friend na wanfa ne Friday me friend na wanfa nti Saturday me free market ameba akakra medu fie pepepe na menya akọ nti call no menya no last number na 62 number we dey ehwan ya na me peke no no say madam agini na me say no chi am good evening na me say good evening o say Mrs Aaron na me say mpacho ho na wabo me di akọ no say and o say eye kapi ni o na me say kapi ben o say amanchim na me say na kapi we de nya me na ma so da na oba nsa meje wo na ma na me say hwe me de refre wo me hu na o say uni me ade a ukunu Aaron waye na me so Aaron waye de na Aaron de say wa wo pade moko ana mabom na o say o da bi ye kuni film na eno da fiti be last week na me hu Aaron yire no wa fon etatantan na me say da ko efi ho mo a makoto say Aaron yire no wo fi o ma Aaron ne da sorry na wuni mana na mso kapi ja concert na wi no da bi mi ku Aaron timi nyesa nti ho no na me frɛ mekuma no oboase street na me frɛ no na me say kuma Matias me na asem ne ye me na what is say wunu abe ma wasen akofa ne yiri ya oso da bi ekuma nya no kre ya gode we gu ye no ma se gu ere no ma se no obetimi asen aba enya no kre jaja o se ne gina so na me frɛ me sister no mu wo asin breku ne me misa ena me gina so no flare no twatum no se ya da bi o ya be 2 weeks ni ya oni kroma me ye hu no but Aaron so nka nkire se okobo ase na me se ya wo ye sure ana o se twen ne sister ba ko no ono so si amu ase breko na Aaron ye too close pa na o twi phone si gina so na o fa phone of frɛ Aaron said bra na ya 52 weeks ni mi hu no ha mo na yesi ya akɔje chen bi atunu koma awoyofo na ama ne chebe dwana chen na dane owo dane kom na ya wadwane no owen afi ojara phone so o se ya wo me chen wo obo ase no se bra nia ya de yewu nyina no wase obo ase ma waje na na o se na me ne wo ma ne tinga me ye dai se wa be pa me chew no se na akra yire ne o se o no so no de menini ni ba no se abla eye me anka me mpini o sister no sa wonu sister no nsem o ka kire wo e fa wo ne na ware hu se u ma no mebu ne kwase ana nko ne se wasan akofa ya ne papa mu wa mo mama ne ebusuan obi enim ti se ya ba wo na bibisi a wo be ka kire hwan o se anu ti hwirinsi na o se no me no ka se wo yire no a wa kra no gina line so pe no ka te
line to ka te line me frɛ bra yi frɛ wan fa me call ade chi na me de ne na ma ne ma me papa said da ade a me hunie na papa so da bi gya enye no kre bla yo so fu obetena mo fefe ya wa kan Nsem say enye no kre fa ne na ma me papa frɛ na o se an ma be hu oba na me se me ware no na ma be no ade na me se me mpa ni bio ma se enye ntokwa na papa se sa ene fa ya ade breye na be gya na maye ye hiaw ene ne chine ya na o ka tie me papa frɛ na wa mfa anti ya asema mi ke ene me dia yesiri wo ma bere pa ade chie ma broken heart ache me nyame si enka no kre broken heart chill me na me ka chiro na broken heart na chill na wo de no ye ne sei mami me nam me kasa me nim bebia me nam me sada me fi connection ekọ kaso abla mi nkoye hwe wo kaso a ofa ka me nim koya me fa so a me kodu kaso a broken heart me see 2 weeks me ni so team na me da kolebu kala bo me broken heart me na me kala bo me nan yina bubu ye ema ye frɛ me papa mo se mawu ampanso na bebia me nam no na me ni arehye mu se me sanso aye normal any broken heart na chill na nya me pe now the catkis pa wo hu oh fine ena o ma miska bat na obi a me kunu ewu na papa no mi hu no no oka nkrasha sem ye den e kire me na o kekere me were eno na ma o do no aha nti se na oni bi mpo a e ma me de me do ye den e ma because no tu me fo nti na ama na me pena sem nti yes ano ma me ma bre pa na broken heart ye se ebi munya o mu ndidi o mu da o mu nidi obi o da no wa tie mu asori aka na me se asem ni si no na me nim bebia na me nam na bibia mpo anya me ya apart from asa na accident we bebe si no me refi wo kakra papa ne ka kire me se onye ready se obewu sisi a onwu biom me so me wo mafo ono so wo mafo nti onwu biom nya me nim ne ayeye na nyinse bae woni no ai na me bo na mane se sisi ade abeni o wo si ya nwu biom nso hwe ade abeni o se anti agi wa ha me si ya nwu biom e ma ne doso wo de 4 me wo ba ko nso wo nchen ka 15 na wo nso wo de 4 afi we ya asen abe na me so wanya hwe nyame ne hwe nipa ti ya wo anu wi a na ya yedai na ya dwu ya home anti ya me gina fidie kase we su kan me hawo ne ateti ama femu se me nim koya papa we fa so yin say 5 months ni papa we ko nu maduro edne me bedai kana sha bonte so na me twahwe moje tu mi ya me so temi no na me da rich hospital ma ye fa fon flare papa se wo yere owu moje tu no ntibra o se oniska me mark na da me fusu ye sa ko em operation eyi ye funu ntafo mi enu edu free ho enu ne chinu endu na hi bia na papa we sade me fast was aka ne nyina me boy nyina la madam mi wo kanesi so timi kan o takradi station madam ne bua me 38 million na nsia na me tua 38 million na ma me no ya na empempi no nkrofo ta aka se onyima be matimi fa aduro ne da eya no kre pa ma ye medical media na me hu ye say ye no kre ye mbisa no because me bisa ye ma obi ka say ye no kre ye no kre enti no mo ma ye mbisa na ye nya confirmation o enti no producer say wo medical practitioner bi a ana doctor bi a ma ye mbisa no producer yes adwuma na ma me odaro ma yes ano papa yi skache me say o ka kire woman ni say o pa ne chew sisi a oniska ti se woman ni wo ska bia on fa mboa me na onyeska obebe betua maame ne frɛ me kunu frɛ wa metua ska no me ska ne sa ye me ameka afi edu ba bi ne takradi station a drivers fo omo wo ho nyankopon hyira omo na omo gigi ntoboa ebidi maame na omo de be yi mi wo na wo ye adwuma wo station ho ana me patcho me ton choba wo takradi station wo ye choba me patcho nti choba ni mu na catkis di hu me patcho ani eso we di choba aduane ni bi pa we di pa aduane na de wo hu we di pa enti yes ana endu within 2 months no sa de me be fa
kwa we so no na auntie ya na aye two trouble one god she say then na support si ani asi ni say ono a on kan kire mi say wagya me ono so a mabusuafo frɛ na oma okay me frɛ no so a on fa me call da obefa me call no we tu chip ama me say be ma so on pe wa ye by force na we tu den chick ama me say be ma so on pe wa ye by force ano to no wa ware na yere ntimi so me nkonko ware okay me didi mama me ba obo ase me betu na yere no e wo ho me ba na me say klachi sa oba we nti na wa ye me sa no ene wo yere ne me ne be kopa o madam wo na wo se wo mpe won me wa na eron fro wo phone so wo ka kire ne se won fa ne nkwasa se mfiri so na ne be ma awu wo de ne kwahin o say o ka kire mi kure ro se eron fa ne nkwasa se mfiri so na ne be ma awu na on pe no o ko ka hwe na ne be me so me ko ka hwe na be ma no ejina ne nan so sa pa na bo adwuma nte na mso ma minkuma afo ne ko bisa me ko chansa me sure se o mu ne eron ne be ma jina so na me say ai kuma eron onya be ma nka me ne ntina no ye bema o ye bema ntina ma me ne ti me gine di ntina me ne ti o gina so nti mama nkuma afo ni nyina o gina question o gina so pa timi wo bre o otumi gbo adwuma do saw otumi gbo adwuma ma me ho to me na say o person o de fanchen otumi do saw otumi twi me pa ai otumi twi ai tineze nwui o gina so eja wo eja wo mu no ma o te hyehe pa nti me de yesa no me ne yere no sa da ne man ka se me de spare wo mu wo bo ase wa na de na wo ne oba ne momu ko na wo ne be ma na nko me ni be ma ne na ko na oba ne be holu mantale achi na mama me ja be ma no na me de ko oba ne so na me ka che se wo se wo mpe ne ope no na ma be fa no nti ma me nkuma afo ni na support me se ni amepe bia me ni oba ne na be ma ne nye den enye san so mpe no weje atoa almost 4 years na obi abefa enti so no wasen aba ma me ma ne da chance no enti be ma no ko report me wa Manchim police station me wo ho na police for ba se yenya me police station na me no mu nyina akoi ti me kodu police station na me fa ma asem nyina na me kan police station na chief inspector say krache wo ye sofo wa mu se ye me nua ba na ewura we pa ka mesama o court pa ena so eden na si say asi eden ti na wa ha ni esi pa ne se misika won nchen sen misika won nchen me da ni esi nyina mesi mabo egu onfa me 4000 Ghana cedis mbre me eno ne ye den ska yes ka na me de man no de kwa ye me ho ade no okay meje ena me wen so a wasting me time ne matena 2 years asan so mama me da so te wo mo sa be pima afi ba agogo so me ese onja me we wasting me time enti no me pa che o meja me kwan 200 million me wi abi ni ni asem bia 20,000 Ghana me pa cho han on fa nka me sika ho me wan fa ma me dia me ma ne ho to no me so me ho ato me en ye onya ni peace afa mi sika ma me no enja me kwan asa nsa mi che sa be me bi pe me kra na me papa mu sa me wokunu okay mi ntimi mfa ne nko ana mi ntimi nko twempene bia no ase makoso kuma kama he mu na mete wo sa nti u twi bi edi be sen mi twi bi ache e 1 year e 4 months ni odi mi a me oni mi biom yin be pim sa me ene ye midweek awi abo oni mi biom enti no me baby ha me se me sre no o meja me kwan no fa me nkoma mabusu afo no nko ja me wo so ye den me se odi mi last one oni mi biom afi bo so mi ansenie enti no me so sia no me makoso ekuma ebo mi brimbrim enti o momodo nim so oni mi biom dia o mese no fa me nkoma mabusu afo no nko ja me medum ne mic na Zahara bra na sister idie me se awi abo untie ni bo wontie ni bo Zahara man enra obi by your office Ishaku Konda unimu no oye professional player owo he Peggy owo Serbia debi oni Serbia owo Europe ho baby obi abo Osman Bukari din wa ye kan Ishaku Konda obi abo Osman Bukari din wa Czech Republic your friend Ishaku Konda under 24 no mutwemu no Bobby or a professional say the world so drone Zahara man
Nani jedro no pa. Into a shada kwa ko pe bia wo no ma hwe de wa Zahara man capsules netie. Me say duro no so be boa no. Say be dia hoden e ka duro no. Me panko ani wo mu. Me da se obapa ya na mechia etiefo ani ahwefo nyina. Na ne mema obi biara kwa aba Karen stick ye ne di nupa ye fe no Zahara mixture, Zahara G capsules, Zahara man capsules. Any hindi haba mixture abedwa so. Na ne ye de ho nkomo ene ho adanse ebesum awie. Na ye de yadura ye fe no Zahara mixture, ene Zahara G capsules ana edi kan. Sa duro wei eye duro waso a oba ene bema ana enom. Sa oyo ba na wo ho na infections adokoro. Na tetewo na hawadwen no wate infection bi te se gonorrhea na sabi ama ensansan abegu ahimfi ho oba bi wo ho a onya infection bi te se gonorrhea impempi no etimi gya no jonso ya pa na ohuna mane na obre oyo oba na sa mane hunu we na wo ma edura me kamfo edi ho adanse edi ama sebeboa ene Zahara mixture ene Zahara G capsules oba bi so wo ho a white anasa odepo ene na betena ama ohuna mane sebi ewo na ensuo egugu ni nkakra pampan ewom na se gya na nkeka yenketenkete da bia me se oba enya ahusiesie nkoa ne se obese guti shirt anasa obeto wig akese da bi ahusiesie pa esita ne se ubenya Zahara mixture ene Zahara G capsules no anonom ama white anasa odepo bia etete wo no eduro no ebeboa wo ebeyi ni nyina ade afiri ho oba bi so ho a onya ne mensesa flow no entimi emaye pains pa na wom oyo oba na sa ho hawe na wo ma edura me kamfo dia mawo mi di ho adanse ko ba bia ton aduro bia say ye herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop eye Zahara mixture ene Zahara G capsules oba utaduro na Mr. no ayana kap keto ahyeso obehwie no miensa anopa na de Zahara G capsules ne mienu aka ho me pache se udi ensuo no ana benom capsules no obenom no anopa enumre na oba aya nom toto so mame menum bi nen kase ne nansa so ana obenom dabi nom no anopa enumre na obehu se o mensese na flow no entimi maye no flow no ebebeye a pains bia wom bia no eduro no beboa ebema ni nyina afiri ho aya na imma bebre so fre edi adanse menuma ebustu me ama me menstrual flow no ebeye no adanse me sa enya wa eche ne se matenka na ewu no matenka na me se me partner to me sign adedem edema kompema oba bi wo ho ebasa ohunhwe ti so yo ba no watenka na ewu a edura me kamfo mi di ho adanse edi amaw se pebisisi ananonom ene Zahara mixture ene Zahara G capsules bema bisu ha me se wakowura tokro boni mu ate enam yare bi tise gonorrhea ama me se ne bema no hia na ehi ne bema no fowa na efon me se asama ensansa abegunu bema ho bema bi wo ha onama ne nsa se ne botom nyina de bia ononko onama ne nsa baako ese ne botom bibi na odidwi eye ensansa no ana etete no eti ontimi mfa ne nsam ye no ento no ho ennante ti sa oye bema no wat enam yare bi tise gonorrhea na etete wa bema mesiko ba bi eton aduro bi esisi a pe Zahara mixture ene Zahara G capsules bema bi so ho a ofa enam yare bi tise gonorrhea impempi no ojonso na obre na ochem ansa na jonso na etimaba onam so obo se ne bosa so so munyina afọ aya na nsuo bi etimi free ne bema eba bema mentena ho edura ebeboa ene Zahara mixture ene Zahara G capsules ye droi esa ye dron waso a mesenu bra pa ne atete ene de afrafra ene de aye so odofo wo ho na owo weak immune system onko de bia wa ye mere de bia wa ye no phone me say yare nketenkete ana hawadwen onko wada sesa kakra bia wan ketenkete cold ana hawadwen because say immune system no odofo me say emere na edura mi di ho adanse me kamfo dia ma se for boost immune system no na nya hoden aye Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo giafo na masi ebia na open no ebia ton anasa odofo enkomo bi wo ho wo de frey nsisi ane nu nkomo 0246
0246 34 34 83 83 34 34 0248 0248 56 56 93 93 35 35 Other for friend ya monkomo na yabeko ye dra ye friend no hindi haba mixture na ne me say baby agana ha baby a upe malaria mixture tatashia me say edin ne de hindi haba mixture other for uko herbal shop anasa pharmacy shop anasa license chemical shop other for fa hindi haba mixture din no ko eduro ni din de hindi haba mixture other for bi wo ha malaria fever tete no ama na aposo nyina aye ne ya asa gya ne tipaye ama na num nyina ato obo se nipadua ne nyina so aye hyehye odafo mesi uni problem eduro bako pe ana beboa eno ane hindi haba mixture odafo o typhoid fever na etete wo no o typhoid fever na ha wadwena ma unya honka no hindi haba mixture abasa ebeboa odafo o sugar level na etete wo ma unya sumdie no for hindi haba mixture aye waduro na de for regulate o sugar level no odafo bi wo ha adwuma oye no oye adwumaden ogina ententen eche oye adwuma wo eja ho ogina awiam che odafo mesi hindi haba mixture enu ne adura ebeboa wo odi ya ne se obekọ pharmacy shop license chemical shop any herbal shop bi eben wo se ope hindi haba mixture odafo yabekọ ye memedro no so aye fe no Zahara man capsules sa duro we eye dura eye natural herbs anyade aye ti sa oye bema na wo ho na wo weak erection sabi obema no entimi enni emensem obema no aye mre me se wo adabridwa bema me se Zahara man capsules enu ne adura ebeboa bema bi so ho a sisi yale anu na betena sisi yale eteten ema ni nya asumdie bema adura me kanfo mi di ho adanse ade ama se beboa bema edin ne de Zahara man capsules bema bi so ho a ne nkomwo no ayemre bema me se Zahara man capsules enu waduro ko ba bia etu waduro bia pharmacy shop license chemical shop bia eben wo se ope Zahara man capsules uto aduro na odi bema bono anopa 2 enumre 2 num toatoa so ubo se omre ya wo ye wo mpema ya twetwew o mantam me se bon samrane se 1 minute bema no aduro no abasa ebeboa ebema ni nyina afiri ho odafo saje phone numbers ni biem ebia na nkomo bi wo ho anasa odafo open no bi aton 0246 34 34 83 34 0248 56 93 35 odafo asem we de bia meka me se bambo atrema eye chen ayare sabokitma etu odafo men twen emma yare embubu endo so enye okojo to ema wonka dem ansa no wape characteristic nupa ye de bedwa so a ye friend Zahara mixture eni Zahara G capsules a ye numboma ebo odofo bia me say ni immune system no ewo fom ese ebo atu infection bia se betise gonorrhea eni Zahara man capsules a ebo bema bia me say ni mantamu ye bono mrane etwetwe ne se 1 minute bema eni hindi haba mixture ene malaria mixture tatashia ebo odasani bia ye nupai ba bia ye ton aduro bia ya to apete ho no the form show bo say uto aduro no bi na onoma obeya danse no wakase characteristic aduro no eye medase dase ne ye be say me say okwa akache doctor say me say onto aketuem saon ai me ka kire no o ka kire na fa na nu ye de obeka kire na ya be ka kire saon ai me ba be ka kire dodo ka kire ne say me ya say nana ya Owusuaa say to maketuem mate obapa ya ai medase pa so say o ka bia mame ai yanto aketuem minim say doctor hwe oye nanso onto aketuem mate obapa ya future president no medase pa Zahara man capsules ene Zahara mixture nuru ubo adwuma medase ebusiafo akoma mu nsem na wasugusu a wotie sister o kansem nanso menso me ton ade aba ensem na ma me ho ira me ai okay yes ene yes sister Anita heavy lunch
And then a birthday. Anita upon Anaya friend say. Anita upon ya ne ofia. Anita, happy birthday. Where do you fear for nyina na se men we show? Me pam chomo fa Anita nto so. Your lunch no can heavy lunch e beba na emu oha. Heavy no ye no opposite ways. Anita, wa wodapa ye ma wa wodapa na emom wo new age say ye heavy lunch ama ye heavy lunch. Say ye lightweight ama ye hu say light Anita na aka ne na ato so no. Sister Anita upon no. Happy birthday Anita nyankopon onhira wusuafo Anita ye single enti wo hwe na se opeyire aware a wo de brafia ha oba nso abesi meme na ya so mema wa Anita mo aware no efia ha mema ne de o se ne spec enim enti obia wani gi Anita ho no bra ne behu me na ye mfa na ma aware brantwi asumsem se ya na edi tu ayi ya yenko jaso yo yemma yetiefo ne ahwefo nyina kwa babio na ye ka won se enei se abrabo ayetimu se wobetumi akonkan na wobetumi agina yi a na ensane dwuma so ka ho nimde de ewom se ye kosua pon kwaji nimde na so nimde pa mapa no ene se wobetena abrabo mu no wanya ensane dwuma na boa ama so wetumi akonkan no nti ena ye Asanska University College of Science Design and Technology etumi abadwa so a wonum eboa ma odentete sonko ede aba ye ma no a wonum epeso mu kosua pon ekwaje ntete no mo so nya ensane dwuma no we wi a ye ma degree diploma any certificate aka ho ebeboa ama watumi akonkan pa ebemo wonso watumi agina brane ne wotetew e fashion design technology mu jewelry design technology product design and entrepreneurship afa digital media and communication design ni nyina ye ntete a wode ema yahwefo eni etiefo amutie awie na munso pesem kwaji sa nimdie ebie wonum ewo kumase he ya na obomoden na utumi edi wonum achi a onboa ama wonso watumi akonka na ye ka say 2024 academic year wonum gusua efa nipa July busuminimu a na wonum edebe kwa kogo nti bomodin netu anamoneko na wonum so emo na nya sa antetie ebi number no 0540 124400 0540 and wonum website no so aucdt.edu.gh/admission tieniye biom aucdt.edu.gh/admission ofra udru honmu a obetumi no so edi enkomo won tintan fidie no so na so atumi aboa ama sa nimdie wonsa atumi aka bi na Posa Travel and Tour Company Limited na ye kamfo edi ama owie ene wo hwe na wutie ye a ebia peso tukwan wa bomode enya visa bibia ye intact nanso o peso ye booking flight na ye hotel reservation mini adia wonum ewo ho brane se won betumi aboa ama wonso onsa tumi aka nhihye bia edimu na aboa ma wonso akontuo nsem atumi akonkan na ne wo Ghana ha na bia peso kwa probo ewo miamia hudo nyina nso no wonum eboa pa edimu tintima ma wonso utumi ejina brane Posa Travel and Tour and Company Limited ni ye kamfo edi ama awie bomode na no nkodi kaso bomo na wakontuo nsem nyina nso wonum tu entumi ngire mu emfa ema air ticket ni enwudwumedie nyina no ade a won egina brane won betumi edi aboa wo na Kumasi ya say won ewo Swami magazine Matias Junction first floor ewo Eminase house ho na obehu wonum Swami magazine asem na yeken na udru Baba Shop Center no so Morocco edum kedetia he edum he kedetia Morocco honum a udru honum so first floor ewo Baba Shopping Center na obetumi ehu wonum udru ho a onum so betumi aboa na omondin wadi kasubo mama bibia nso atumi akoye ede amount number betumi afre Posa Travel and Tour Company Limited ubetumi afre wonum ewo 0205 21 5495 0205 21
5495 ofra wonum ebejos na kwentwe hunsem o flight any hotel reservation nyina no womatumi aboa amwatumi akonkan honom na yenyina yenim quick credit mfinhye dunum nie na wabadwa so abeboa ama nnwuma nyina atumi agya wona so ankrankra nnwumako ene nnwumako awdo nyina wo moboa abobosia ama wo dwumadie nso atumi akonkan wonum aboa pa mfinhye dunum ni nanso ene yebo amane se wote se ye ka bills microcreditor na nya dwumako foforo bia wonum a quick credit no a ene wafra ntoma foforo na mom adwuma wodidie adwuma dada no a anti yebo amane se unyate bills microcreditor na wonum anti bomoden na koso na wonu ndika so bo na won so sikasem entumi engineer brand ba bia won bia no sa adwuma kro no a ene omgusu a wonum nti yebo etiefo ene ahwefo amane se quick credit no bills microcredit eno anom di adwuma enei na agbozo herbal clinic yebo amane o ene typhoid yade na etete wo wanya dwunsom yade anase enam yade sisi yade na etete wo bema waye krawa untumi wo afi waye mre wo mpamu a ema ne de wo mpesa ye maame o waye wiani ni di nkomo chese baby boni bribri nti abasa anase wanya naso na bema ukodi agro ho a ahwe obechewawe ne eto abrante ne no no krosua obepusa obabi ama wani be han na enu nti mebsrewo a wohwe ye na wotie ya fo ni kira agbozo na wo mo ne gina ona so na so pimko wani mpa kumase a wonum ewo de chem so old insurance chance one number no 0553 417752 0553417752 ukodun kan ya wonum ewo kwashima e won so one number no 0241 750282 241750282 ofe wonum a wobeboa na wonso watumi agina ye ewo wapomuden ho ensem na N17 lodge and restaurant asem ne ye ka wie wanum atoso na upe bibia di se ye fufuo ene reverend kwan a akokɔ nam eka ho anase apesie na ope emutuo anase tuo zafi bankuni okrosti num ne adede a fa wani ekye N17 lodge and restaurant wonum eboa pa ma wonso wanum atosoi watumi akɔ wanim aduane bia yedino atiasefo asase su Ghana ha de unye duru ho a wonum ebeboa ma wonso atumi akabi na wanya bi nso adi na uye no nso firi wa pastries ahodo nyina no wonum eye bi ho ye meat pie ho ene wo fish pie no nso ewo cakes ahodo ena friends wonum wo pizza ena shawarma ni nyina nso ebi etuatua honum a point and kill nso dwumadie no nso ebi so ekoso hodom pa na eno wonum ya nom de bayire kakra ya che etwitwa ne mfiamfia bi e de aka ho de amount na no nso watumi akɔ wanim potato chips ni nyina no ebi etuatua na ewia ne bose dia na ebasa ubenya drinks kakra e de aka ho so ebasa na a balance ye Guinness num ne wines num ne de eke kan champagne num local one ne foreign ones drinks ni nyina no abode e wonum akachi a uduru ha wonum ebeboa wonum wo eye kumase akwada so agric junction ho na behu N17 lodge and restaurant na wonmatumi asomosom papa edwada ekosi eye kwasiada anopa nondu ekosi eye anadwo ebremu wonum esom efisa breno a nti bomode na frɛ wonum pese bia ubuki ansa na wakoduru na aduane na ye ready ana ba bia wo bia to nkranom de aduane ne brewo a ubetumi afrɛ won ewo ahomai so eye 0530 668585 0530 668585 and that's 0542 787278 0542 787278 ofram wonum ebejo so na womatumi asomo pa na grow fine herbal tonic ene wutie ye wo hwe na wanum ato untumi ne di osori ye waye boho ase wakotu fom agudie wakotu walentu walanse bi na so unya adwumaden bi a honam dua na aye boho na duro ba kwa ye kamfo ma awie eye grow fine herbal tonic eboa na so ne umoja no so na moja no so atumi adi efu san ye wanum ato a untumi ne die aduane so wanum so ye bowa ansa no ate kakra di no ni nyina ebetu ase ediama sanse grow fine de eyedura eboa pa so ne moja ne so na wonso nnuane nu ahodo a wohia wo moja mu atumi ediama na wonso atumi akonkan pa enurei ukọ eye herbal shop nyina wonsa betumi akabi nemom eye digital herbal clinic
aso na ne do soap no nyina etumi egu Kumase ha wonom wa Amekom runabout wonom eben Bank of Africa entwom wa na wonom hye uduru ho a wonom beboa na wonsa tumi aka ne do soap no nso atu akwakoton number no 0244 0244596532 0244596932 grow fine also make you grow fine pan ya yenkori biscuit kakra why na ewia bose no obu wa waye business ontumi nkodidi eba sa akope wibi biscuit no na crunchy so tudu si bomo abetike graw na wenya o drink akra bi di aka ho a na wo ko animu anesa nti biscuit kama pa nti kokko ko edwaso ne ko pebito na unsu nya bi wi a beboa pa biscuit ka ho asem wibi biscuit M4 food limited M4 food limited ene dia bedwaso a unya bi a ebeboa na unsu awie adia enkwada ne mpani nyina etumi bibie ebre bia nso betumi awe enkokrafo nyina wonum dodom yom de omunya bia ebeboa pa nti wo frɛ wonum a ombetumi abre obi na wonso wetumi etu akwakoton sanse oton a ye topa number no 0531 003892 0531 003892 and 0266 830003 0266 830003 ofra we before ebejo so ya Akoma 87.9 Kumasi obi anka se bebo akutia wa ha se obi ba bi keka na anya wo na be kirem da bi se ebasa ya ton ade me besu jama ma hwenkwam me da na me de ka emma no on se ebasa ase ya we okay na se be ma no nyane na so a se nka okwa asemebo unim de ehyin wo mu emema na omonye hwe na omonso ne pe are you okay ni are you okay ko nim se wonye okay yam ton ade. For 15 years, Quick Credit has been your trusted partner in micro-lending, empowering by skinny mini bintina mokoi na msemati no moni na yegwane efa kan ye befi te nyewo di fini mutum kura te gaibe bi drugstore pharmacy wona wadem ko no o twichin kakra ta ma chi na miska bia no nankasa ko na danfo ka je 100 cities dem fambra am na bamtin baya ma asama no Biem oba be nie eden kwa na de ye no besie na enti o twa picture kire me wo be ma no ehu na awro otwefa oto no wo show asabi ana se oto chamfoni se ne wo be ma na ana se wase ho na ya na si me na ma ye nde o so no asem de ni na awro yi asia se wo show aka ho she won no chami awia bo she won de anya hwe ba mama na anya hwe ba hu kakra ba she won de ni na awro yi na two balls ne de musu ba kuno e da beti ko ba bi nchan kakra ti bo bemba ho we de mi hu ni yo mun biye mu kakra sa aish shuana na ya baneji no enti abaneji wo shuano ba chanyo mun fa nchemi o na eyi no ewia bo papa je o so hweye on ne ko twaye mami mbisa o na wo kan bibisa oye ma mo hwe Facebook ne onua TV no sabi ne ntohwe no ne boss no na ya baneji ne saa no so ba besi atimi aso wukunu ehwe amu afa na chi atwea ma na woro 7.9 so minua ba na me pese me bisa se ensem yi ebobo ba ye ne ba bia akwakodru wabo na busuafo amane efise na busuafo beja no ma ne be ye wo ho ade wabo na busuafo amane e patcho ha da na me ba obo ase na ekoda ne nsem na ode me ko police station enti ye godu police station ho no na komena ne ka cheni se kwan ode me afaso no enye enti no menka commander na se meka na busuafo ai meko eye asinbrekuo ekobo abusua na mane na abusua ne se ni omoba na ye no kura no wanfa ebu anye dai amma wo mo enti menna no mo ma ne ba ne nye dai emra enti me dae me di
omo 4 days omo frɛ omo ba ne saa wama ɛna na busu apene ne ka che ne sɛ wamfa obu anye den ama no ɛdɛn nti na o meja wo yo ana o so oda so pɛ o menim nti na me de aba no enti wo se wo gye den o mpe obi mo mɛyɛ o den mesi on pɛ mi biom because ni me hwɛ ne ye na je so on pɛ mi biom no so on pɛ mi biom dia o mesu me 200 million osa de me ka no fa me sika nye den ma me o de ma me wi a no fa me nkoma mabusuafo no yin Nsem free me ho na me bisa se catkis balai yi so ni din no de say o de Aaron Mr. Aaron Aaron. Enti o se yaw Aaron oh me am name enti obalai no so na o ka se on de oda so pe o yire dofo a one ne betena biem oh se me so ye mi kunu o ye mi kunu enti ne ya wogitum na o se awie yi o to akumase se oboase ne ayi de kwanwa obete ansa na obeka so o sanso ebe ware me no because wagu manim ase enti no se ono se onja me de a ene ono abekọ ono anabusuafo na waye den ono akoka na asem na busuafo okay ono akoka na asem na busuafo de a me ni ye de me ni problem. Hello, good afternoon, Mr. Aaron. Afternoon. Pacho na what to say? Pacho, unim, yes, sister. Equia. Mami, the aqua no, and go for framing. Mammy, not going to Macra. The aqua swingina. Okay, Pacho also won't cheer moon is saying the unim the aqua swingina, watch any dear moon. What you say? And someone said, or shall them so to my chapa. Because any of my friend in a chapa, sir, Owusuaa to a baby. The matter I can say, says the Ghana no, apart from your Christo D. Christo no say, who must have Muntino, say, and Okra, wow, say, Quantum Bonsoir, man, wow, but in Committee I can say, yeah, no, Committee I can say, Mother Catamia Catkis, Catkis like us. I think I'm friends you, na friends you, your first seminar, na first seminar, make you Yari, get you. Now the American said, you Catkis, Minimum Casan Chenny say, Minimum Casan Chenny say, no crack. Me, I go to the trains, ma awariana maso. Minim Ghana ha, will be a worry court grano, the Hana Gu, and the let me say, compensation, the SFA, the compensation, Obano, Semecotu in the trains, Samawareno, na awariana maso. And no, Anna, minim, say, na no, so na me can say, November ending. Me kona busia for na compensation bi esese ye de mano no e de amano Catkis ade na wo twen November ade na wo twen from Yakosi November ade na wo twen de metumi no se me boa me ho me di pa kakra nti me boa me ho for compensation November ending me kona busia ho na akotena se na mama mimbisa no se November no me pa cha ogina so mame abakuya o se November agro bi no di me nji ntuma enam ntuma cha because we bu me kwase ya kire mase onu mi say yawo mama oje obi ba ehwe ena me de oni mi say ya o mama duro ma me ko twa hwi ko e kan se aboti so ena ga mi wu na ya ye me bo ni musa ya kwa nyemba ma yaji Mr. Aaron yanya no breaking yanya no me sane ba bo so bayan go tio so say enu afi ana me ya so me go to the center waka so be brain ti so mo say man comment be prayer let us say no and so say me so me ko party me be say o make allegations be say onyemo ko fa duro bi ne dama ne nyinsen say ye Mami, on you. So I put it on first see about the Amutan on fanfa. Yes, of course. But Muni, it is the Mobile no, so Ghana the Agidi no. Hey, Catkis, on first is here, yes. Nina Maker, that is Maker. The on first is here. What about was I am fans and what you sunny DJ? You didn't be a man, you didn't know about them.
because you are one of our sister we make abo ketewa say wa buru mi nia se mabusi afo na frɛ wa ka be hu wa buru mi nia e ka sisi aya no afi o kika ya se me de nika 15 million ka me de no 15 million enti e ka e ko si no na afi dia ansa obi frɛ me ya so me de nika 240 million Catkis, Matthias, na Catkis no kresa wo ko tu ni trinza ono na bo ho ka nyina o ma uska esan so de wabusuafo mo beja wo nyina baaye ma me me na me nya ready ni kwenya me nim se bibi sade e wo mo sala me pesa me ware but na ni time nu ye but na am so gidi se bia na ko shini Catkis mekwa akofa oba foforo ni ade anane wa ba no kura sika ensa bia menasa odi firi oba no ona ne toye but etin sa dia snap ne ade omuji nyina no me ana me de bae etia dia omuji ya busuafo no omo amambre mu no omuji ya no me ana me ba fi ansa to ansa na me send sika no ade ama na yi enti wo kaze na akoya na sika wodi ya nyina ami baby ya no kura ne se otonsa ade ba ene orafo ho kama ana ode bae ene ono ade na o fe no kura ba mimi sika no me ma nyene ho sabia mi sika wono ho obusa na me usika sen na wono ho sika ni 20 ana me no ha me ni anu ma sika 1000 cedis ana me bona so o ma 1000 cedis da wa tafi etu ne dan ya bi a oye yi da wa ti me mo ne be sia that's 500 me zama me kan yana mu biya ni wa mo he tira mbaga se biya nkonto po no tano just 500 cedis 5 million e kan wade me no million ne ka because wanya me he me nyi bibia wo no ho wasi dan ama me papa krom watoka ama me enti minim babi aka ne wo Debi obetna ha Mr Aaron obetna ha de onkan ye se watoka no anya ni wurafi okay mami bisao wakeka bebre akoma busha kwa ka bebre mami bisao se na sika se na odema o safa ye no ho ade mami menkai sika ono odema eye no krese eye no krese wona wo yire dada jai na okotu ni tinsa na asan kofa o yire dada no na mpacho akua ye wo boni be sa ma okofa o yire dada mami papa Mempese ya kasa bibri ni slewa mempese ya kasa bibri bosa yesa ebe chechire mu awe ya meta kwa ni fiewura kura no a efia wo firi mu kura no ne number ni mila so but ne number wo fie mo be kasa memfa ma no na mo ne nkasa ansa enyama bibri me na mempese medi ni o me bi achi mesra mu aya me ekura so aka onwe okay also compensation no up 20,000 Ghana cedis and na fe so no more than a 4,000 enti no 4,000 na ya dia wode ma odi to odi na ma me ya dey na 4,000 me pacho jina so na tie sika na ode medema ma ode koye me hwade no enu sika na meche no bebra mama ne ma fa me sika ma me ano ya say 4,000 ne ma tu ena wo si 2,000 akar me fa nko toto ensani iPhone ni amane ni fa ko ni aduane ebedi enti wada se wo se ma wo ka kire me no sada no mi nua no na se ni ska ma me mu ko sika ena me tennis ska no me de ma wo ma no ma na ye kese sankanya kese a nka me se bi o mi ye nipa nka wo ye nipa ka ye de ya nka de o se me de ye obi a no na nka wa kuma to ye me no ka me de ya wo ba se de wa de asam na fro de o pa asam no de o pe bia je no because emi abodi e waburu mewie o ka se wa mama busia fu nyira abodja se wo de me ko zema be kume me gire umro nyira me fofo me ko me wade ma no wanu ne ho sa wo ma ogira ama wo yire ne papa e be ka kire wo wabusu apani se ya ba wa ba e bi se ya bi tu chima wa ya ho a obema wasoa efunu no de na bableku me bo na se mi twantro
the compensation I am me agasa mimu. Dia me de bakata no. Say nka me kwa ko ware no, na nya ware no mimu. Eno no be chest kama me. Enti sign na o de ba ma no. Sign na o de ba ma no. Me gina wo mama na bisa afọ Aaron tie wuntimi nji obi de hye nsi ho amama members wuntimi nji ne nsi ho nkotu ne tiri nsasa abra wo wakoma beto yam na wo beba beja no ye nya ne sa Yabi anu dia tie osofo tantan ni wedi sen wo ko ji ni wabusua ho menini di more than 1 year tie more than 1 year no what si na busua what si na busua me bisa what si na busua baka wo yo ba ani me yo ba me bisa say what si na busua da bi yanka nokre ye let's be honest what si na busua say mo de hye na me beje ye no akura say maka na menwe ye monje mo de hye me ne na nware ne dem wo de na ko yes in some na ba ye nyina no na busua ya we omo ya we wo de na ko eno na me bisa o me fraw me mfa ne nko se mo de hye ni na ne kwan so no ne kwan so eno no ye tie me ye tie ma fa na nko no akwan a wo fa so a mame so wo ho bia ka be usa ba ya no hey na no de sa no de na me advice am de man ne say ji nindi oni ni kunu aye kokofo kasia woni na sidan be ye mielo ne so anti na ma wo ba de di kokofo sika no God forbid mame enti anu na me advice mo say ke betumi a kama ne kasa na mo ni ekire ma no oso woni be ma bi ya fa no ebisamenso anya no no asem no de ba ye anya no ho asem wo asem no de ba ye anu na wabu ni kwasia enti ko jano wabu suya ho jano wabu suya ho o jano wontimi nje obi di hye nsi ho sa bra wo Aaron na da so no me da so kama ana menzo me mo na mo de okasa no so munim baby ofiri eni sama oka Aaron ya ma platform na se kasa ye bisa question na we yi ato ha ye bisa question na we yi ato ha ebe ye den na ye engine ndi munyini ni ana me say ye ma tie na say November ending me call family ho yanka ne sa Aaron yanka ne sa Aaron yes na go family for nkwada me so ka mi na tie na me dey go compensate no Aaron se unua ba no bi eye ni se yanka susu ampa se be yode Aaron money ni pa wona me kasa na mo enye na no na ede no but the fact say what opportunity na we jealousy wo mo mania anyumra me de mo ni fiewura efia na otimu ne number papa o cheme ne number ye kan ye kan wona na worry jaya ho asem ne ye kan enye ni fiewura asem ne ye kan na ko timi timi so ba ware na nya ware Aaron na ye bisemu ansa wa kwa kotu obi tirinsa nya ware Aaron bisemu bisemu ansa nyame ni ma se wo cat keys no wona oye cat keys utimi kotu obi tirinsa na esa mo de tirinsa na brabra so e de we asore maya na na chese ni kunu se wesi koko na dia wo kan se sa na pesa chele me ni oba bia ante me koko oba bia that's why say me pese me juma no me worry na me juma no ana ba sen ana ba me sen cat keys yem ko bia wu ya ba ma friend mi ngwa no na dia wu nim dia ko ode nyame ka mo le si November ending ni na ebusia no e ba ko tena eno de enya de kan no enya de mi ni dai ma mi ko de ti menya ne dai ya bejano bra bejano ko ma busia senti sa dia me ba manti mo wu nya peace senti sa me ba manti wu nya peace na ka che first dia no kra na ba no
The mama ya aware because my said that people who seek for good 1 year. Me no be chini ni Aaron. Who say one year me tell say one year jata na wasefo. Who the me buy full stop. Aha. Because when the many makala bomb me bra me papa no force bra kra me mo ugina wasim ye me papa ne ka cha ne say unni lol fa de ba kra me papa mo share sa wa Aaron say November ending. Oji obi anopa ya na twetwe nko mo na voice ni ma utimi ji obi ba ebe bi eto honom say November ending. Ana obeja no ne kani she ye ntie ne voice anopa ye ne enya sem hame ebize mimenya boni mimenya obi aboni obi tse obi zo ko ware no na wanya ware no na ode no ko ayi ni no nya bia bibia medi wo bibia medi de wo ni no ni problem bia nti se ma ware no ene ni issue ode abadia we nya ni mfu ene business rawo nti better ne say on fa sem no nko back to ne fada ho na nko kan sem no titi Bempah me nema oyeden yemo no me kai na gene na masese nke betumi a tese de me kai no owo esu awo slate oni ni kun abusuafo nke won fa fa ni bom eno ne beboa na wo ni bia no de nke secondary matter nka suye ye beti mesumu no na ga ye secondary matter de ma no na ga de beti aboa ne pa me kire no a beti aboa no eno ne nyame me kai se ko ni na abusuafo mo sa no oni ni kun abusuafo ya enema ekoso ewo na japade bi esese ne second yade emiem ana kebeti aboa no atwede oni ne tena na we ho so wantimi amwa na mana fight for mimi dia me no me ya mafamu dia bia me ya ubusanwa me ya kasa me de ne ba obuase akula ma ko select akoyi e no mebi but anwie paye nti betumi a nka no mo na ke woni e kire papa and the president American the community and no matter what done say let me be so the what me to and say or say one word about and what I go find that and news Ukraine and news and no only about now watching you look around also when you are there's only good down I know and better let's say a baby you better find any the American wants me and the advice I'm a demon on the it is advice I demand say one far the bending. Oh, any any family maybe one far Yamini Diano me Namso the brava born on any cool boy and never one me only more baby and the end of the Yabuano. Our dear Bema go on and before they are you know this a minimum Busia or call I did some local kind of you know Mukafansa Asana minimum at also a castle with us now we bow yeah people do near us what can some cratry into the what country is and also a babon thing oh then a babon thing so many castle I know good Sakasa who can maybe person in Kawuki ma obi a wotie bia hu se wonye oba ne bone nyangwa na okofa wo yire eko wiase nso wo san de mekanisi ka wo ho de ko enti onsom ye mienu o si sum ai ni die eka no dia abema asam no ni kula ni kana onsa ne tikura so okasa ene me no mo fra me kwa me fa so me de ne ka da anamini abema peni anamini abema kuma Bible say income na so me come Bible me kutam me come no aduma ye senke Yakopon otuameka so me de ne ka one city kula na Yakopon otuameka onyame anya me de so ye me biara me ne ka enti ma on try sabe no kula no so o try sabe no dia na me ne ka we dia bio o ma bisaya de on skare no skare o de ya dai sikano o se me fanga dai ana me de ya dai Mini sikai shubia mini sikam dia sa usikani dabi mini ka
Yakupon Pani in terms of it is our silly in the car. I hear Anna, the dear Minam Small Mediator from Sunny Fan Blue. They come in stand a good form and none among Mediatum. Get it. Now, Sessiano, I did a little never. It is the Omino, another Ghana for the Diabo. Let me see also other. Now, one time, some negative blue, but because of issue went. Mabobia, 28 years. Papa, 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 we did the money, Miss Rowe. I dear question every time. Sir, almost there. Or say 4 years, or something else. So, one time, so they did you are, and Peneso. And moon some years, and yellow crap, and Sana, the name of the Casano. Now, a dear to say. Sikana waka wasem enya no kure menenika na mo sum na nsem sum ketia bati na se catkis Aaron na ye ne no etwetwe nkomo no de kan ye no say woden ne tie no beto fom na wabodua na se sise no kamia ye se mamu wini moni nyame etentam moje nyame adwuma yefo ni firi nyame nsem because minim madam fu bi a oya father okoye sabi oba bi di na kwasu akuma age no afiri nyame nsem se catkis kuya nso ede na kwasu akuma ma catkis de ne tie atofom na wode agina no na ne kani papa reverence ya pa life ne kani yenua be ne Aaron catkis asemi we de wa unipa onyame nipa onse kakra mpesa mekana se metie sofo no na asema o kana in fact omuka ho ana o mama nyame adwuma ho agufi emma nkofo en respect nyame adwuma as a sofo a bible say obanyame mu a waya abode foforo ewiase eniema dada ni nyina atwam na sofo utimi kase mewro meta mekrereka atoho mewro metai atoho on crowd ye hu na tai na obonya krereka na obo just a change of position no obo tai what you say obewro ne tai at the bible atofom at the bible atofom so we nyina ekai me wiasefo bi a ebru time bi wo ho a na onu obi eka ntokwa o say udie me kwaba na ma kwaba na afi ade bi e wo ho bia no maba ne waba be ho adwuma so atase ntimi hu no se ni nyame somo no enhyeda enwie peye omagu nyame adwuma ho fi pa chese wa manyame adwuma anima gu ase se sofu mu a wakohia oba na yi odo adi a kyerewo wo no wone na tena ebere bi a atwam wa anwene tena wone ne tena ye twam but wo na wo sa approach ni biemu no wate wase ana mo adwen se mutu anamo nti wo hunu se ebia ni kunu ne ho ana bema one wo bebobra uniska a wo de betena ana wo de be ne ho ade nti niema bi wo ha o kata wanim guase so keke ene de ama enye oba na sede eno no enye na dwuma eno no so oba ehunu bema cause okay exodus a oso obi hunu ababaawa a yenye na wade da no one ne da onkononko ye ne ho ade so oba watu na sia ma ho minim said ye ho sitie chese wa ma portus ababe da ho ama enne no wagye atum na se ko ne koye ne ho ade na wakohye waniunyam ewo ne fi ahwenkwase asem a ase sofo oka me hunu se onye sofo eya sofodie no ana ababeto no kwan mu enti no oye ohwefo oye ohwefo na we wontimi nhwe ne fi obeda hwabonten se bible kan se ohwefo de ka awase oye obi a otimi hwefie so but ohwefo ontimi hwefie chop money kura wontimi nyibie na oba akọbọ bosia e de akọ operation akọhwe ne ho yare wagye atum se obetua ni nyina wantua na wasi obo na okeka nsem hunu oyo obi a ka wasanki twa na ma papa
ka papa je wa ha me hunu so wa ready o kita ba mfia ne ade wa kire ho enya ade ne ade ne ho beche no e wo se de owo bia wo so ye ma oba no wenye November asemu ending sesen aden enkoya na se dabi o se mi hunu se oyo obi a ne ho kire no na no nso mo no so ana o se die be sika na o die be sika na o be ma be ne wo sika obehwe ama oba ne di ne sika akwaye ne ho ade isi ozo ngo senate nkoji sika bi ho wa look at this ono ni be ma one ne tie abrabo mu boye no ana wo de wo person mfa so ade enkoyi cheze ohia spiritual and physical deliverance ye woni pani bi wo ha wo bo no come out no no so bo come in eno bi no ye papa ye da se Queen Sabi Abaya yenua bay one ne catkis Aaron asemi Mr. Aaron na ni eden pa osi November ending ena obetimi enya sika kosum sika no kra 20,000 no nsum na emum no de ebe free ono na akomam osum oba de free ono akomam sa aware de egunkrobo ono kwantimi mfa ne bo enye de wo ye no ye be hwe kwan a mo fa so ware ye sabi say your sister Yakuya wo abusuafo so me fa so tu nipa nyina afo na nsan ne ma bi aba ye nhyeda nkwa abusuafie me fa so etu nipa nyina afo yen ya ye dwane afre abusuafie na ya ye ho say ye bo ye bra no ye mfa asem wei entu ye ho fo pa fi sabusua no se to da bi na niema bi ba sei mo na wodi hia ufiefo no kre Matthias sister yi kasa bebrebe oba ne nchen no se wo yo bi a on time kwa abusuafie a o ma nanimre nenne on kan huru ba bia wo firi ba ma na keka nanum ahu se esen entwiem so ba ma na keka nanum ahu se esen entwiem enti na sa nyamra se mwe didi no na ba bi kakra ha me ye menua bai ehu mo brodo no ye no ene de okoye hu mo brodo sen se wo ba pa wuti hoi na ba ma aka cho se ochini ye edeno me kai ni ema bia ma me de enti no oje aboso na papa ya no di we ya je ne boso na se wo de wo kra wo no obate na wo yire dada se Bible say menwu aware ebi anka wani abreja no a wo to baby na ebi a sorry for say wonya right say ware obi foforo minim say sorry na betu sa afo no e wo say wo san akofa yire dada na nipa ni ku a oba wagya wo ho 4 good years no obi emi a wukura ashawo ema yemfa ne ma bi ntu ehufo be ma bi ba no so agya na yira kika mu ye na kohwewo fi se mema na ya kamia ye se na so ye hia no abe bokọ no abe hye omotom ne ho afọ ne ho wo ya prada won na ekọ no no ba yo papa sei enti sei ne ede ye nipa mama ya mema no mu hwe yo na papa ye ya ema nye na nso edie eye mema asem enya dia ewie ye kura nipa humobo aboa wo sei wo be ka ne ho no masetena mote no aye kama no ene hwe na no den ohu enti oba bi be ma bi papa biem na bi la mu nhwe yi o fi se ye nya mo papa biem o eye no kre asma sister ka e mo bo areho wo pe baby ai papa je munyina yie se wakonya oba o ye choba ti wo sankwan me refi kura se baby sansa choba no eduane no oba ho ade hin pa na e ota wo beto ne bo se do si pani akrante nkwan wo kan won ti wo so ochi no o ye good o so ochi ne kantam ejina so edade o ye delivery wo akra ko bo ase fufuo no wanya wo ba we she kama wo ho
Mr. Aaron, bia wo bia me catch us a kama oye na dwuma papa. Se won so emma obi a me se na me wo me yire o. Wo ko fa ne ye den. Ano na be se wo pe. Wo ko fa ne ye den. Wonim se wo nware no. Ebi aban na ko bi kura akwa akɔhye ho dadaada. Choba for ama asem bi ama. Choba for ma unim pa mema pe wo mo. Na obeyi akɔ. Mema pe wo mo o. O twetwa ne ma obeyi akɔ. Ton ade po pe choba for ma kura. Menya bema obeyi akɔ ma. Ye twetwa ne ma de. Wana be ka cho se fo asem pa kodo. Mebra we e ka ketekete na no de ba ma ti nya mi fie etimi ka me bodua wo hu na ani wuo papa je ba be ru mama nya me som ye hunu se enko sunsum o se ye nyai kura o ade asam kura ni mama yan to ade mbra ya yɛmfa na CPC ma Matadei hospital honum eboa ye pa ma ya tiefo ne ahefo nyina so atiapo apomden de hia na wo ho betumi agina yie na wo apomden nso betumi akoye dia na ɛwɔ sɛ wiei utie ya na wo de wani ɛkyerɛ Matadei hospital wonum eboa pa general OPD dwumedi no dibi honum surgery wonum edibi maternity care wonum so eboa child welfare ni nyina ɛka ho bia fe wonum a asoyo mo ahwehwɛ aso ene ehwene ene eminimu ni ade nyina no omo obi honum a omutumi edeboa afei wonum eye free breast screening so honum eni yade so wonum hwe bi honum pa na afei so scan ene laboratory services nyina so ultrasound ene ambulance service yes cervical care and chronic care ni nyina so etuatua honum a wode wani kire Matadei hospital a osono de wonum so omafo pa wonum was Santase roundabout omo ogo filling station echi honum a ho na obehu wonum won number no 0244 088918 0244 ufre won ma won bejo so na 3P galibisha dura we dwa so a eboa na boost immune system no na fe moja no atumi ade afusan ye oba bo so me so awiase nyina ete nka no ebetu ase ediama asma yade yeso aye kese amana broso afa stroke yade enjuju yade ene tete wo ade nyina away bus piwad natural ene di edre abedwa so a okoye ba shop so a onsa betumi aka bi honum na watumi ato won number no 0248 928824 0248 928824 ofra piwad bejo so na Congo ointment ewodwa so ehunamani sansa insuo na ehwegu onipadua so ma wonam awro on eno nso ebetumi aboa afei be ma awro mpaboa to ho a na nkrama die kire na se onase no apropro ehaw bomoden kope bi eto Congo ointment eboa pa ama nso wonam no etumi ato so doso na watumi akonkan ewe edre eye natural eye ventures na dia bedwa so a wunya bi to ebeboa na siesie hunam dua no ama nso watumi akonkan pa herbal shops nyina nso abode won ma uduru a wonsa betumi aka bi won number no 0249 017101 0249 017101 ofra obejo so na good morning eba mesha dura we dwa so utie ya se malaria ade na etete wo afi wonu matuntumi ni die oba bo so meso no man hyeda nkoyie waye mra won pembema afi pressure ade anase diabetes ade no ene edu di akon abomoden kope good morning eba mesha ebi nenom 3 days doctor 3 days de dia dwa so unya binum ebeboa na wonso watumi agina abrane ewa pomde ho nsem number no 0246594117 0246594117 oko eye nwekwa wudo ya eye fosi ewo eye over the counter atase nkwanta na onabo sakode ewo atobiase market kwaku drugstore ewo edubiase jebi eye drugstore so ewo fum so na fenso eye Francis Mensa Heba ewo edubiase wonum so ebeboa na Currency Ventures edinu ahodoi na abedwa so eye Zahara Heba product ni nyina ewo dwa so a oko Heba shops ahodoi nyina yedika aka ho asemu benya bi bema waye mre oba nyoma atenka enkoyie yade bi atete wo general body pain no afi hunam ya anum ni ade nyina na ebetu ase ediamal malaria yade no so ebetu ase na so wapomden agina ye kope Currency Ventures won ye Zahara Herbal product ni bi nenonom na emwa number no 0246
348334 0246348334 ofra ubenya bi atu na wonso wakoton na yenka ncha wo se ne abraboi wo bo na edu ba bi na nkoyi a na wo so hin obi obeboa no wahwe wo hyebrem no wahwe wo nyoma mu di ama wo enu nti ne yekamfo eye na najiman spiritual home ede ama wo hwe ne kira kwan ewo nkrampumpuni mantamu a ubehu no ewo ye Kasoa Millennium City Pentecost Police Regional Headquarters one more eho ena behu nana ajiman spiritual home center no eho ena wonum ehye na ubetumi afre no ewa homen so 0248544058 0248544058 ufra nana ebejo so na won so atumi aboa osika sem ne nkoyi aware ne nkoyi adwuma sem ne nkoyi apomudin ne nkoyi a ufra nana betumi ahwehwem ede amount na Royal Homeopathic Clinic nso eboa na fe nso consultation free afi won metumi aboa ahwehwe nipadiem nyoma enkoyi ombetumi aye ede amount kwa omudi mfidi awodo afi nso omoboa amassage o ama nipadua nso atumi akoyie pa de nyawa no se wo betumi age won card ni bi eye 50 Ghana cedis per na wonum ama doctor for ene apomudi adwuma for na hwehwe nipadua mu a enu a obeje no nso se kobase obehia enu a bibi kakra bi na abetua na omatumi ede aboa ma wonso watumi agina abrane kumasi ase wonum ewo etimatim eye etimatim eye Monique eye junction etimatim Monique junction ho ena obehu wonum asoye no na won kran so Medina ashalibotwe ho ena wonum ebutuo ubomode edru tachiman so wonum wo Blue Cross ehwa ena ho nso wonum ebutuo anopa no nso kosi se enwuma no nso bebo ena omde eye adwuma number betumi afre wono eye 0242 951005 0242 951005 ofra Royal Homeopathic Clinic wonum ebejo so yadasi ajua nana ya huni abre no enkomo me no na edi o enkomo ben ya oba kwa we show se cat keys o de ne ka minim se wonsum no no e wo so osum no ane e wo so osum no oh of course e kwan be so ajua wa 3 minutes wonye ne ho ade o Mr. Kwia se sofu si woni bia te ase woni bi wo ho onye wo ho ade because menti ase se oba wudi mu sei wotimi aware ama wukuna ne se wo ye oba pa na wotimi tam sikade ma be ma se nkonko ye ho ade tete menti ase ade na ma bia ye ya adwen se aware na heaven gate a ye fam de kwanyankopɔ honom ade ntia ade na wo se ba ne saa ana mude muti so obi aware munim se no ano no hwan na mudi CV no wi ase ade nyankopɔn pɛ no eno na sister Akua wo yeye se bema awoni na tena dada na nko no obe sha ma ko wansi so sa ta ma na won wo ye no eben firi wo ba bi maaye no na lele Kua no ye fresh kwa wantiska nko ye ho ade wakɔ wo nan na ho ka jo second coming ni de ono obe ye ho ade second coming no another chance very risky na ya ni enim wo bombodi atiska ma be ma so onye ho ade sesen de bia meka be ma kom di na manisika ni manaduani ni na ohihye ye se apese ye kese oye ma dupoche wo manaduani di no ohihye na jo obeje wo de afiro ba sa wo di sika be hye be ma nsem so onfa nko ye adwuma mi do nyame fato abo aponche fanye no ya no kwasem na me ne wo ka no sise ai no kwa me ka cho no sise mi di no ya papa hwensem asofo no wo ka na se opose me de na me nye ma adwen wonye na adwen because uma niska so nkoye ho ade sebi na busuafo wo mo bakra no mrs esa maniska sese wo hu na abo ho so ana de bia me kam so ko hospital ahu ni ba bebre wo mo ko consult nya yare na mo yare o aware am bia nya BP o mo no BP aduro eta de bia me ka se aware bebre ya won dialysis enkoye ba obeba ba be ka che se eye kama wo so obi ne de na mo no mo a memme no nya se ko ne ko ware o bisemu ansa eti se de obabi e wo be 50 plus a no ye ne kese won kam wo 28 years woni brace a oba akro no wonnim hard labor 30 years a waya ansa wonya sa aka no aya yantu ya bo ase yantu ya bo ase onni ne ka na ono ko na man ska man ko ye ho ade na obede nya ska sumu ye da se adwa papa je Obaya papa je mamidi kan chia
omo eti no mo sa hwe catechist uko Nigeria ni e ka so bi ye catechist onye ni paketoa Nigeria you can say catechist na je say oba ne nsa da na chi say what you say catechist no na the Bible e hye ni motoam catechist Chinedu, let's go and meet catechist. Na je say problem abafie. Enti yenko catechist ho. Na yenfo ye ha onkoto nanim. Sa akwara bi wo kire na opeska ko school. Wo twa wasi, no beso ko university. Na ye hia moa ye ko catechist ho. Na yakọ kwaje moa. But ene ekoya catechist efa so kasa ye obuma bam kakra. Obuma bam kakra because catechist there enka problem number say no muna mo solve enka onu yira sema be ya wantimi ansolve enka du radio so edu mpempo so Ghana fo nyina tie no enka hey na wo se o catechist actions na ha na wo se eba bete kwa wa fa so akasa ene oniama wo kire se o catechist enwie peye edu cat na mo keys no enya mai eno na wo se otena se na asori kura owo mu no omo frɛ no ni tuni sen because on deserve to be a catechist aseme maame kai on kan hwi o oso wo bumi kwasia 240 million 24,000 kenyeska bia o enka wo pe o yire dada na wo pese wo ne tena sundue mu no oso onye wo hwi o tue sika ne ma no non ko ne na fa wo die wo be defend se uni sika bia tua uni hwe ma no se oba eyi sika de ma be ma no oba na homo no so but a mema so oba tini bottom sika e de maw se koye ne ho ade a na dwe ne se ade ne ho abo ne ho so ana wadwene ho ehu aho kira awom ho problem awom pese enumguase baba da chinti no mi wo bi na se woni bi na me boa wa mai jimi fo ama wana wanya daje wa moska di bia mo busuafo nyina se mo fa kamera o te obre so catechist who say adwuma no who block your chances in the future. I'm telling you buyer or block your chances in the future chances way so baby per se or bo be be ene no tie ya ska no de bebo ne ntoma no enti na pempi e man wo ska na se be ma bi ko awon kire ma o mbeso mo bo mu no oh na ka be ma betimi na oba atena na oba asifie na be ma no omo pede ya atena na be ma na oba ne tifie no omo tua rent na efie ne oba na nkasa dia enti e man be be de omo ne ma si omo kununum because obie mo ma be ma na no di buma ne kwasea ade a catechist aye ne no mera ho mo se asore ben catechist presby so any presby 40 year they should call this man ogu so ni mase what you say and make you say catechist na problem ba ye call mo nche mo solve obi ni hire nya issue a ye call mo di ye how koto mo so no mo solve ma memfa call say 0243114497 0243114497 0322498035 0322498035 obetimi e de wadwenkyere na papa je koso 24,000 ska for na no be boss 4 billion I say 4 billion ti mami odi achew oso timi jan kwan gu ayimu flask mu na twa flight from Obuasi to Accra from Accra to Obuasi aden good afternoon afternoon pacho di ni baby afre free pacho de Robert Nkatezi Bofod pacho yenti o pacho catechist no anga say sana because yan ma yedi wechi wa so mi na sa wakata sa ye be de ne ya hwe oni efi o si ye modua so ona ne de abatrono oye abatrono aye edia school na de no koye ba ye hwe yim de a ye yin tina okoye ya obi otumbo tuna ya ka man kwa so de be de na oye omodua obodua that's it bye bye sorry Papa J what you say so moi good afternoon pacho di ni baby akasa free you say call me because you are happy pacho meto kasa because first the tactics
ọ̀sọ̀ ọ̀bẹ yìí ní táyà tó táyà náà ọ̀ọ́ká wọn asẹ̀mù nù táyà náà ọ̀ọ́ká wọn asẹ̀mù nù fẹ́ẹ́ jù mẹ́rin máa nù tòun sáà táyà ní ṣe náà sọ ọ̀sọ̀ ọ̀bẹ sáà kọ̀ọ̀fẹ́ di wa ẹ̀dí bẹ́ẹ̀ ní kótó de yẹ́dí ni wọ́n mú máa ṣe àdèké ń tàn wọ́n fẹ́ẹ́ nyàmú náà bíé lè ti pẹ́ẹ́n ama ìhun abẹ́dá ọ̀ èdè sáà sẹ́ ọ̀nì jẹ́ ọmọdé ti pẹ́ẹ́n ana àṣẹ náà ọ̀dà kó tiẹ̀ ní ìdí àná wọn tó lè nínú ni wọn kó tiẹ̀ gẹ̀ ní sẹ́ ọ̀dọ́ sáà wà ẹ̀ náà wà dáadáa ní ọba ni bẹ́ẹ̀ máa di ọ̀rọ̀ sẹ́ bẹ́ẹ̀ máa ní èmi pa èmi wà kọ́ ní àtúnyà bá ẹ̀mí ni bẹ́ẹ̀ tẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa náà kó yẹ náà ju sẹ́ ọ̀rọ̀ sẹ́yìn sẹ́ òmìnira kan náà sẹ́ ọdún ní sọ́kọ̀ ẹbí sọ àbábá mi bẹ́ẹ̀ kọ́ àwọn ìṣe bẹ́ẹ̀ ọdún mọ̀ ẹ̀mí ẹ̀bẹ̀ kọ́ àwọn ìṣe ní sáyẹn náà ọ̀ka wọn sẹ́ mi ẹ̀yẹ pẹ́yì àná ẹ̀dẹ̀ mọ́ mi pẹ́yì táì ẹ̀nà mímú ẹ̀ pẹ́yì ní ẹ̀mí kàtà mi pẹ́yì lẹ́g ẹ̀nà bẹ́ so sòrí táì ní sẹ́ ẹ̀ náà sákòtò bí wa ọ̀dùbọ́sọ̀ bí kòtò dé ẹ̀yẹ́ bẹ̀rẹ̀ bẹ́sẹ̀ ní kọ́ bí na ìdààmú náà bí mi ìsopọ̀ yẹn à ìwọ́n adá o. Good afternoon. Pàṣẹ odi ní bẹ̀bí ọkàṣẹ́ free. Ẹgbẹ́ fẹ́rẹ̀ àtàwọn àmì kẹjọ́ sí àtàkùn. Àṣàfù yẹn tí o. Ẹgbẹ́ ọ̀sátìs náà ṣàbí ń túnmọ̀ fún màánù because ṣídẹ̀ òsì kàtà náà nyẹ́ kúrà. Ọ̀yá àmà ẹ̀ yìí sí lọ. Ẹ̀ sá yẹ bẹ́ẹ̀ dání ẹ̀sìn ẹ̀dẹ̀ mpẹ̀nìfọ̀ mẹ́kà. Ìdí à mpẹ̀nìfọ̀ lọ́wọ́ ọmọ tẹ̀tẹ̀. Good afternoon. Good afternoon, Ọbaaya. Odi ní bẹ̀bí ọkàṣẹ́ free. Ọbaaya, ẹni ẹni. Good afternoon. Mẹ́ mọ̀mọ́júmọ́. Mọ̀mọ́júmọ́ pa sọ́kọ̀ pa life ni màá sọ wọ́júmọ́. Na yẹ pàǹtírẹ̀ nípa mẹ́ nípa ntírẹ̀ àti ẹsẹ̀. Àyè àná nípa yẹn náà ti ní sẹ́ ẹ̀rù ẹ̀nu ẹni o. Títí wèé nyinaa sáà fọ̀ tí náà sọ́lé jẹ́ mu wa. Na sọ́lé náà yẹ sí ẹ̀kọ́ yẹ dẹ̀ yìí. Yẹ kọ́ sí ẹ̀kọ́ heaven. Sẹ́dí Ọbaaya ọdún ìka àtàyẹ nù. Ṣé ìwé ìwúndì àhẹ́rì ní bẹ̀ẹ́bí àwò. Ṣèdí ẹ̀ka ti di àtọ̀hún àwọn ẹni àmì pàṣẹ yẹ̀fẹ́ yẹ ẹ̀bẹ̀ká tẹ̀ ẹ̀dà ẹ̀yẹ. Ètò ọ̀nà ọ̀pá náà ó ọ̀pá ní sọ̀rọ̀ ìpè bìbí àṣìrẹ̀ o. Ọ̀pá bẹ́ẹ̀mà dọ̀ bẹ́ẹ̀mà ọ̀pá náà ọ̀pá wọ́pù bẹ́ẹ̀mà. Káwọ́ sẹ ọ̀bẹ́ẹ̀mà ní wùsẹ̀ ó dọ̀nù. Ẹnà ọ̀pá advantage wùsẹ̀ oyè tọ́ọ̀bà ìṣẹ̀wọ̀ ọ̀họ́. Ẹnà tààtà náà ó ní sẹ́nà ọ̀pá advantage. Ẹnà òdi ṣe yẹ sàá na nípa ìyẹ sàá. Nọ̀pọ̀ sẹ́wọ̀ yẹ wèé nyinaa náà sọ yẹ yẹ ọ̀pá náà ó sọ̀rọ̀ ní ẹ̀dín. Ẹ̀mfà ń tẹ́ bẹ́ẹ̀mà ní ẹnfa ntẹni ebe kọ pé dede ọ̀rọ̀ lẹbẹ ẹbí fani kọ ní ọnùwà owó no ní wàá jẹ ní flat náà fi ní sẹgùn ní bó náà táyì náà tó ebi yìí no ní nìyẹn ní tó náà fi ẹjẹ tí náà yọ ọyọ rẹ abẹ́rẹ́ ìgbẹ́ 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 ìgbẹ́. Good afternoon. Wọ́n fà. Wọ́n fẹ́ asámábà. Yẹ́jọ́ wọ́n fà asámábà. Àdìgbò ga wá dé. Mo bá ti àkóso gbogbo ó wà mílíọ̀nù kẹfẹ́ ó fi ẹ̀sán tí a ti máa gbogbo ìdálẹ̀ òfin kò sí àwọ̀. Wá ẹ̀ka ṣé yẹ́dẹ́ ẹ̀ka tí ìlú tó gbé wọlé ìjọ fún wọn ní búrọ́fì ní ẹ̀fẹ́ ìlú bàbá pa ọ̀pọ̀ àmú. Yẹ̀sọ́ fún ẹ̀fẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀nà níbo àdá yẹ̀ka tí ìlú tó yẹ òfin tutù tó ó bọ́pọ̀ ọmú pẹ̀lú ẹ̀sẹ̀ ní ọmú hóbra fẹ́lẹ́ bí ìbíra nù ìwé ẹ̀ wọ́n wà sọ̀rọ̀ na wọ́n ká tì yóò fi ọgbọ́n ìjà fún ọgbọ́n ọmọ ìjà tó wọ̀ pẹ̀lú òtún àdókò ẹ̀rọ ìrẹ́ à ẹ̀rọ ìrẹ́ ọ̀dọ̀ bọ̀ àpẹ̀jù kan ẹ̀dí ìjà ìjà fún ọjà nù ọba àdúgbò ní ọmọ ìnáwó ẹ̀dí ìjà ẹ̀dí tó ẹ̀dí tẹ̀lé ẹ̀rọ ni wọ́n mú jìnnà ẹ̀dí ìjà tẹ̀lé ẹ̀dá rẹ̀. Good afternoon. Pato di ni bẹ̀bí ọkàṣẹ́ free. Sẹ́yìn ìjẹ̀sìn kẹsàn-án fẹ́ ẹ̀jẹ̀ sọ. Yẹn tí o. Yàtọ̀ wọ́n ṣe application kọ́ ọ̀sán rẹ̀. Presby. Yàtọ̀ application a wọ́n ń ṣe ní ìtumọ̀ náà wọ́n ní wọn kàṣẹ́ sẹ́yìn tí ìtumọ̀ kọ́ wọ́n ṣe ní ọ̀sán àṣọ wọn náà fẹ́. Wọ́n ìjọ sẹ́yìn ní kàṣẹ́ yìí kọ́ ọ̀sán kàṣẹ́ yìí. That's it. Good afternoon. Good afternoon, Mami. Papa, we didn't be able free. I think that is all. Nana Bila. Nana. Tanka Joso. There is a mechanical. Then walk at the market. When people feature and Kowa, a roll. A dinner banana. They say, them ọsọfọ ọdị na nnụ kasa
anka ọtọfọ de wa no kura nyimidie ẹni nyansasẹm ka ẹsẹ sẹ wakọdada ọbẹ ama ọyiri bẹtẹ nsika de ama ne ntini de ma me nka asẹm pii sẹsidie na yiwọ ni mienu a nsika ne deɛ ẹkọ biara so ọbẹje nyina deɛ ma yeah that's it. Good afternoon, last caller. Good afternoon. Wentimi enjina so papa sofo den rekoso am say kakra me pese meka e wasem ehu na say unse utie sofo na asem a ohunu say abawa ntimi nya na hwe because of ana say aware no mka so mbe ware eno ma anware but die betima gina so amenanya problem pa ne say one oba anyem na wanu maduru ene oba no ede ada ama yefono na sei no yen ye betima gina eno so ede ache no ede natum so eno na mepesa me kire obi ase erade ya adomo a eye sade metena se ene anopai no ochena anopa enya sori na meye na emo metena se amanyame ma akwankire mi wo Kumasi airport runabout Ebukrum Estate Junction ochena no pa 5 o'clock na matena se wade bia yera na unhunu a oba mekire oba bia wo ohuni pa bi wa kwantu mote ne nka che so Owusuaa otia se oba meka kire wo braso se ware aware ne kwansi emu ato oba mekire oba bia wo kafo wo no akwa akohia no woyɛ adwuma bi enye wadwuma no oba me metima kire wo adwuma oya ebeboa wo enti fami number is ya 0244 88 14 55 0244 88 14 55 yeah that's it papa J for one senior and they make catch choba run say so for no catchis no baby dun de menyini say your friend call beba ento kan say baby ope bia no onfa ne nko enti maame obi kwan ama baby ope bia fa ne ko ye de ye try say nko mra nanka ye nhwe ne mfa yie entu yie ba wo hwe ne kasa mu a papa na so den enya de obeba enti choba ra the ball is in your court. Over to you, Jolate. Already. Ebusiafo aha na yede akoma mu nsem ebesimidin ede nana ya Owusuaa Bempah ote Reverend Sia apa life nka sanso na ote Fresh Boy Papa J nka ote Mrs Queen Sabida Brother Banka ote nenka Ajwa Fati ote nenka me producer Nana Bila Kantanka sanso so ena Spatus kwadwo sa kodie Rasta ahofe ena di yenko Facebook live nyame adom ochina yebe sanso ehia medofo makra